ene ya wada Awurade de adekye foforo nso amaye Awurade de adekye foforo amaye ekyese ene nso wo kyeche ne ye kyefa wom enti yesire Awurade se onam a o kyeche de obia hia no Awurade nsan ne honko yeda se sa adekye we wadaje de bi kra woda wokete so wasase esese de adamu no wo beye na somra no ne adaje no wo de bi hwe Adom TV Badwam dwumedie ye ni sododo ne tituru mu aya musade musika kra to data no na mo hwe no wo Facebook Instagram no TikTok no ene kra de ba ko bi aba foforo abefo hello Alexa o se hwan hello Google ba me hwe Adom TV na wo hwe yeda mo nyina ase ye de ahia wo Badwam dwumedie so fisa abrei ekosise no nkro bebo de ye ne wo a medin de ma mechira diamond na sample for je wa ha anoche wa ba ajo ase wa me hu no acha afe no ono so e wa ha mpam to me ma mwache ya joso obi a ho ye adwa obi a fie fo bopo no wa twa ponk nti ja se moto Ghana manti dancing cry na dancing cry no be twa de ko Ghana for no nye dancing cry ni bi ni nti fa nkoshe Ghana ma bo life ene tia me bodu ba dancing cry na kanya bado o na ka ma chi mu nyina we twa dancing cry na wo hatum na around suit so sa e ka dancing cry na ye tia santefo oze nana se besi me kan yomu na de ni yi ha na ka ho en na nye de se na ko beza me yesa no ma o we to wono abafo ya mamo ache se de ka no bosumu we nyina Ghana bosumu nti bedi Ghana ho nkomo na nei ewiase ba bia titiri Ghana ha yesu omanmu ayeden enokre omanmu ayeden papa ache se ofa ha petrosia ofa ha lorifashia ofa ha ache se niamabo peja na egusu peja nemum de also ye ne se wo bo ho so modemmo ebu musu abaso ote ase modemmo ebu musu abaso penifo ka se bi se untimi mpem kunturu e wo lorry kwam okay so ote ase kunturu ya ye de pem fom di sum untimi efidie no untimi mfa esi lorry kwam untimi nya ne sa e na apotoyoa enso wo hoyi yentu domo wo okay di so ko wiram ko nya sie be ho nti bitia o nyina ne se tuanamon sinkete se obeye bibi na bibi su be firi mu aba se wo tuanamon nko ade nyankopon be hyiransa no adwuma so ama de obedie nko ade emo ne oyire ne ma na se obusua nti hye sa de ne nso adwa na yensan kai o mo se you can't survive in your comfort zone baby a what na se a wagigi adamu a hu ne se ahya na me de me pese me wo no enye pene se no me ensa ne aso de no twi ho kasa bebuo no ne se wantu nan a onam badwo na wasum de enyo na se no mantu ogina ho ni bi yes wantu nan a onan de mu adwo emum se obenya asumdwe pa de arapede bon kata na banti ye bebo ne toto ansa ne akwakofa kase na no echi ne fisem beba onim se agodie mu nsem so hye Ghana Blasters ambobo aba ne ye Nigeria fo yebetimi ahye omuni ni nyina ya asembisa bia ne akwakoye ya wada wachina beko 90 na the Blasters ahyem kakra Blasters a pressure ne ba fom na se de ne omemu adi na Blasters so entimi anko World Cup de ya neze asem kese na Blasters go World Cup ne membe me normally si ye bobo na ye sha ya na ete ye pressure ne ye house kakra psychologically no se bibia ni won mo edegi ani dia na ya adwen nyina akọ what you say ema ye nije kosoro na ema ye sika samso okay say nije ba ye iska yes okay na say what you say lototo nije ba ye iska heartbreaks abenya ansa ya hye one goal no nije ba be iska na petrol no so apart from sane bo kosoro no so say santem se mintimi hu se ekon fa so fra no eno ma sesa no ana se motiam fra ma be hye mu a na ba de ba akoko apart from sane bo no kosoro no so hrum say wo hwembrem
Hey, bibia hwem. Is it the busy form? Bibia kura nkumi se gas. Emmanuel e ko fele gas. Unse edru bresi so na ya na yenso as individuals. Yenso so e wo se manage e hu yi. Okay. You say also twitwa niam bi so. Okay. Eniam a obe ya emfa so mere o. Ekwan be na ensra bi ne ba bi a obe fefefa. Mapon ka wo se mi kofi o ma memfa hansa. Ni nyina na otiti so a be ma petrol no so ho asem no osoma dwo kakra ati ase eno na wo ka na hyase no wo ho so ne susu ye complain na no che wa ban so comfort zone ho wo de tena ho de bia me na tena ho so comfort zone ye for daily graphic no hyase and I also you start kicks off April pilot successful oforiata o ma foto sam for the dia to dwa say dwumadi a yesi de beboa mebunu wonu madwuma yom ye bebo wondwetire ho asem no nyame adoma ofori suo bosome no April na hyase so wonu mo aye nsohwe bi anaso maso ahwe na ekoyi pa anti kyerese de ba na beboa na Gender Ministry readies for International Women's Day ene ho keka ho book on BJ Darocha launch ni nyina e wo daily graphic de bokata ni na no pay me the guide to aso mampani adodanko akufado na e ka say na nensem no de katafa de to so nsia no and I bet you say, but Skakrane wa no say prosperity will not come overnight. Say besi wasem. Say babesi masem. You cross na me hu so aka na sa. Na nyesa woda so de ya no ayi. Say besi wasem so pepe. Abrofo man ayi a ye preko hoyi. Omo chance ye nyenне. Ne nyina beduro no mu tutuku ye ni ya. Nti eno ho asem no. Na Supreme Court bounces school Monga and also Oliver Baka Vomao so kaisa asem na dum kase de aye nsem ama watia no so ho asem ewa ha eti SPPA boss account details emerge and also eka guidance some no pay wode enam no ho government replies atogoba on cool dreams we guidance some no pay wode nam no bia Ghanaian Times obokwata na me de etwaso na mampanyimfo nyi da ha enkwada makomako aduasa ensia 36 ya na anwado mkochi obi isi nsohwe no wo mu atwa ma ye fe ma bro so nti no mampanyina hye wo mu ni monyam ya esefata mu nsem e wo Times emusan so na so afọ ba amane wo mai mu se osi differ but don't undermine our democracy jina sronko nanso no nje se toto ye ka bi maminka bia ye wo mai mu no ase we ye nsem akodwo ponkroma ade atudwa futuo so akwa magana fo nyina se wo mu a wode won satete HIV patient so ma okoji nuo kura no wotete wo no ma hospital ho na akura wo firi ho anu obi afere obi asomasi bedi HIV for la mu bedi nro enti ama o manfo ntumi nkọ no wo so obi antwede ho firi ho na yade no ntumi nti ase emfi o mayi mu we ne nsema ho do bi na Ghanaian Times obokrata no ade aba no pe nana esi anamfa find out nurse for no bi wo no ma ya no ma no how ubia ne so wo twa picture okoye pregnancy test cry obedu fie na edru fie ka kire wuku no se ko ba se STDC bi cry so na achewa no so o ye ya na wato this one so ne ge bi na but brawe na no abuno na no enye eno adwuma ne nka ho the chronicle the democrat say abuse of power for personal gain question mark said tieni na da home or soldiers deployed for land guard duties by chief director of defense ministry inter soldier for ne de ye do madane land guards no yes wo na airborne sase ho ban no no bisa se etumi akosho obi nsem no obo apade yesa ende sade ende enye se kratai ka mi ankasa ba bi wo ho no ma hu se obido na soldier 40 ho nkofo asase so no soldier 40 ho yeah no aban le tuo moka na individual le tuo so aban le tuo moka no mo bon sase aban sase ya ukruim sa ya hwehwefo ni totofom oni totofom de meken stop the anti-democratic comments. Government warns coup mongers. Now you start is ready for takeoff for Riata into eno ho asem so no. Omampani asem no say that national prosperity can't be achieved overnight. Into sasemu me ko sha me yonku bi wo tema side ho baby. Yeah, along the line me ko na mu. Na nipa no kra surprise local chem say soldier for no matena ho no more than 1 year ampo. Omo basa se. Asase no asase no mo so. So me si na me ko na kasi bi omo training bibi wo ho. Yeah. And omo ka che mi. O she soja tade na. O she ni soja tade eti. O ko basa se ho ban. Eti ho ya.
That be a work right. I'm saying about my bosses in I just a whole motive. Okay, that's fine. Now you see Chelsea, yeah, Tom, better. Chelsea. Me will see Kadia because a team and fast also. Yeah. Now, one of the dailies, Chronicle, Ghana, Yakode ya, or Bobo, yes, room, and I don't think a penable African Cup Yawame, Felix Afenejan. You see, you demo to the Sako under 19. Okay. Who's it? That's what night club and coach action. You. The offer ban. Okay, into Cassia Bomb Russell. They're not so, bro. So no Badwam so Cassia Bomb for Entwaso Emma and someone pay Obetia no be and say a foot walk ma one Kakrebia was near Omayimu. Emu anyambra ku ene ebeye ne se wontwe wo mfuru sansa akasa no enye kasapa sanso na me no kasa de ebekọ gwa ma wo jase kan mansi ni mu a nipa beburu aduonum sa brede ensubrensen bia ma no homne so ba bibedu ti betumpo aye den pa so ye hwe nwumasu ho nsam so eso obo no homodin pa se ne medical schools ahodo betumi abie mu na atumi afa nipa dodo na adesuafo no adoso school feeding program nso me no kasa de wo mu anu aduane no wo mu de adwuma no akonko ho de ntiamu nsam me de somo wa no pay Badwam so kase bo wuhia me ayafreme anno chi wa ba ajwa se wa fensam no nchemu no me mfantoa so emaw adansia so kwa marche Badwani eye onimonyamfo eye keti hamon no panyini e de afutuo ama Ghana fo nkanka maburu no ofu so mayimu ayehye na wogina ba bia nya kwanya ne se radio so TV so social media once ma waka nyina ne se mayimu anwa ne eku no obeye ne se wosrada se ku no ebiafo aso chipen anu ohunu se de wankasa atu fie so ntumi mpie nkotonsuo no mo a kamabunu no beto ho afiri mu nto se nei obi antwe ho firi sa kasa no ne mfa somdwie emromai wa bom manya ne be ne mfanya no so ya for so de omunya ba first one no so mo ni mi de obaka no so first statement constitution no ya suspend parliament ya dissolve we no o ma be chi wo bo no wa be nya kwa adwane no adwane wa nya kwa so de e je se mantem ya ne ye ne cosmo so international wo kan no we a professor who kwan masa okeka sam ade we say ni ogina so de kan say yen MPP ya de na abambuo na ebo no nsema ye di gina so ye say pe yi le bi ye say ti yen afiri wo de ade so ya fo baba aso okan ya ansasa aturo bi edi pedu ha na o ma adwere no o ma yi fa na o mu de asie eno de o so o mu nya hu adwuma kra na adwere half na aka no no wo de keka ko no wo de keka ko wo no professor no woni right say na adwere no wo de fa do to nchen also odi na adwi ni nyina bomu free marche Badwam na yenko jase kan bense no emu gwama na me no kase nipa bebura duonum na bebi a odi wonti beto ho nsam aye den ne nyina ye nsubrensam wate aguo atoma mframa na mu apepa omanfo da so adwiri bia dan agu a me no kase ya berewa kro wonfihia aduonum aduokron enum 95 years bebi amame di niti beto no aye den pa assembly member yo wo gwama West lecture area wisdom ya wo fori aba na ne mpanimfo bia kwasere omanfo ya bebi odi wonti beto kra din adom kase edi echi dan adia enyefe wo hwa na asefem busiafo bibria bebi ombeda kra na aye asem ebi ese na omokoda arsi sorry edem na ebi nso kokoda adofo numu nchen na eya enyefe kanchi bie na de amika say nkrofo be 53 na aye displaced efa inframa ebo ndura yi hu emu aye jin emu aye tare nti yesre na admofo esre aban esre adofo nyina say mumra meye adoe na ne esisi wo gwamambuemu no de emu enyefe T of Ghana Medical School wo mo apa official aduosi a wo bedie no eho entoma na djumadie no ase no na se de o manfo dodo na abusa na no ada se masi Ukraine ya wo hwa adesuafo dodo na agu wo ya wonom esua medicine abeya doctorfo da ache no manfo bi busa sa je bia no mayim wo no yentumi mie ye medical school nim na mfa Ghana fo dodo no anya se wo mutu kwan eko bi maso no akosua de aba besom o man na no mo no na soifo ya wonom na hwe nwumasua ho nsam so se nei Odi nema wodu ogu akwanmu na University of Ghana Medical School watumi abiem sabia adusiafo dodo no abenya akwanya ko school wo mayimu a wontu kwan ko bi mai so. Genuine concern that there hasn't been a major expansion since its establishment, and this is affecting the school's ability to increase its intake. This has also made it difficult to admit many Ghanaians who are both interested and qualified to study medicine and dentistry. The ministry is committed, and very soon we will hear from GTEC and get fun about this problem.
Marche Badwam na swafo ya wono na wo hwe chese swafo ya wono na chese wo hwe ye ne ma ne nkoda yedie ho ensem so ma me Cecilia Benada pa na ne Marche Badwam na mpanimfo ahodo bi busa no sa ye bia no krata ba bonten nkoda no bro be ko school bra wono mbepon extension ho asem na meken na no mo no na mpanimfo bi di wono busa se na ye bia no school feeding ho asem so akosise na ma me kasa chemu ese school feeding no e kada ho ntie ho akohia se empanimfo twesense sabi asaka no obetumi yefi. I rise to ask the Minister for Gender, Children and Protection when the school feeding program will be extended to the following schools in the Yulokrobo municipality: Apeswa Primary, Bisiasi Primary, Esu Yulo Primary, Klu Agogo Presbyterian Primary, Klu Agogo RC, Klu Agogo Anglican, Klu Agogo MA, Nkrakan MA, Insutapen Methodist, Obuale Methodist, Pepetifi MA, Sawe MA, Chermatin Dongwano MA, Abwa Osoboninya Basic School, Insutapen MA, and Chakachakam MA. Yemfri hono mo na yenko ayensua no mansi no mu wonfinfin mantam no emu akuafo wono wo ho e de adehwede mu ode na to Ghana Cocoa Board woni mu se de o makwantempo ho nsamanye no ama se wonu mutumi kura adua koko no ete ebo hata wie na wo a ko be fa so de afri hono ma bankran kura no ya na ya asem to sre koko root no se ko ba so mo ya kwan ahodo no a ayensua no mansi no mu wonfinfin mantam nso wonche na bi nso am say ye hanom say nso ha wa kwa ye wo ye Cocoa Rose beble. But ye ti cocoa hapa, ye wo cocoa ha beble. Nanso obehwe no na nkran baby na yakoye Cocoa Rose. Enso nkran me nji se cocoa won nkran. Na enuma pepem ha ye baby a ye produce cocoa pa. Ba obehwe ye nkwan ye efi aha kobo ho. Cocoa hye papa ye de ba obehwe no obeti cocoa be 5 bars je se wo fa moto. Ansa wo de ba moto no kra ba. Anu kwa hensem enu so how ka sepa eda yan pon yan koma so wa say sa ban tunani no be yan Cocoa Rose e wa ha mayen a enu so e be boa yan pa to yen akwan a ye fa so akwan ni nye bakko se cocoa afi sa ye ho no a besim ba nsaom aye cocoa kitiwa cocoa wo ho bebre but kwan a ka be fa so akofa cocoa no e den pa Yemfri finfin mantem ne mu niamra proye mantem mu hanso ya yensu ano hono mu abia na ohene ya wo chechire ye okunini nana kwame jebi abebi oyo toso mienu nana se de langadefo ya agi ne kura boso ni mfuo kura no ene oye kwani na akwa afuo mu awokwa na wose odi ase watikwase ne okwa ba betumi adi widiem sanse langadefo tete wo mopa wose ne nsase no onfanya langade bia nto mo begum potem ho tete akuafo no wonyae no wonche wo ho fi ansa na meme baba bedi ohene kura no na langas issue ye problem kese e wo krom we mu me manfo a wo mko wanfo mu kokko pani mu bedi wo mbekọ na langas fo kurakuratuo wo mo mprenkura mo mu nra efom na nso me kan hye obi abo se ni nyina to betwa esa ne sa asase e wo ha na wo wura na asase bia wo wura nso de a esese ye bo asase ho ban langard e illegal profession Mbra ma ho kwan se langard ni mfa ni tuon ro bi asasem no hunhunra no ana won fa afidie nkonko se nkrofumfu ne ema ni omo bedi kra bebo won na mo obi hyase ebo won a wokọ no wokofa langard fo no wode won ba ti maba bedi ohini mini mpenfo ye bedi nsawoso bebre ti wa wote wa asase so na oni anigi a na kwa na oba na mo me hye obi abo se wa wonim so wo ye langard sabre me okunini na najebi kwa amia metoso mienu ura masase mu a yahweye esane se ne enye sabi Ajimekwa ya pan wo mai mu so hwe yensu apa ho nsam so Ghana Water Company Limited wono mo se nei woni Denmark fo a woni wo mu di dwuma no asan eye enkrata fofo kra na ni nyina ye se den fo no beboa ama Ghana fo atumi ahwe kwan ya yensu no ye betumi aso ne su yie ne mu ati yie na mu wo mu afri mu na atumi asom Ghana fo na ka Ghana Water Company Limited fo tai bono ni nyina santoku ni nyina betumi atuatua na Ghana yenye yensu so mfaso
Inti yakoho no ya sign first contract in 2019 in July. Unfortunately no omo be ba na a COVID set in. Inti na yentimi to coin between the two no. But because of your commitment towards the project inti we still traveled even during COVID. Almost they also traveled during COVID and we have been working all this while. Sesi Aminoka say memorandum of understanding you signing is the second part of the contract. And now yentimi call the second phase. So na yentimi enye ejuma nti eye ejuma Ghana Water ene the city of Tema ene the city of Aarhus our Denmark ye bom na yetimi aye ejuma aboa yen ho. Afia ye Remu International Women's Day mpanimfo apa ho ntoma adwumade no asieswafo ya wono ena wo hwe chire seswafo hwe ma ne nkwadaa mofra ye die ho nsam so nyina no ye Mami Cecilia Abnada pe kasa no wache se biemu nsachara ye climate change no se kobase se bia nkoyi a ma sokora no ewo botaye ewo die wo se wo ye wo mu ebeboa ama climate change atumi agina ntie ho akohia se nkyerɛkyerɛ no wache na ma dodo no a ɛso wɔ no mo so bi eba ema adwuma ya yen a ye wo nkurase no ye adwuma kora kyan sebe ebi a omomwo nkura nkasiem na ne ye kan ne se obi a se o community no mu no wo bopo bia mema mrem fi se wiase aye kono me hwe nsuo aso mitumi hu se nsuo ni ho ema ne bre eti akurase na nsuo ni no ema ne emaya ene bre se mrante no pa na omo ka ho na ekope nsuo aba enu ti na bibia na ye se climate change ne de na de ba ye ne ye ebi ye force majeure na se enema ye ni su control but they also control no ho asem na ye kan se be ya eja hihye ensua everywhere no de na de ba galam say se ma ye bi it is stress om ntwe om ho ni nyina o effect on the climate enko se fi Africa na enkwada wonom eco school hono no sabrede dodo no ani atutu aka wonom nsam pa sanse enkwada dodo no ane abatan ya wawo ya na wobewe wo moma no ene ete dan kromu a wonom sua de enti ene midwife bom yes asomasi maame fa babra ye nworo de wona akwada wo sua de no wati hono bi na ya mane boni Augustine Boa ena aboa nsam se ya no de abesom Odikano onyenye mo na ya beji wo school abodo ya beka da school fo no waba beji be maye ye wenyin na the nurses fo no ye bob man maame fo no we be wo wenyin adekuche wa bandam ne de almost be 5-6 years ago ena maame fo no ye wenyin wo kroma no ye na adwen de ye bobo apata amma wo be maye tum ya ye wenyin ne kama ba ni mo no waba be si school dan nti wo si school dan na mo fo mani nya bebi nko school na wo ye ne de damedia apata na ya abono ona wobaba be ye wenyin apata no wobaba be school dan wo san de ye wenyin no once in every month aha nti ye yempo ne ye bo apata na school fu no wo si wo dan na wo nwie no na wo use yen apata no nti say because of that nti anytime be na ye be ye wenyin bia no mafoma no wo mbe school nti time na mo ye wenyin no ye wenyin first Tuesday of every month e wo kromare it means every Tuesday bia first Tuesday of every month bia no mafoma no go school say ye holiday won't go school because they can't compete with the mothers now. Sansem yeso na mejina na bedwam so kasia mede so ma no pa mede ni nyina esi wohia me aye frame anoche waba ajwa se wagukansie mu nsam ebeto so Yasamu akwa aba busia yento aso wagudi nsam na onim sa no pa bia na doso pa na so oneexpect.com adama na face no chiefas mixture na chese de se fata se uhu na wote na yede abrewo na hye ne soma me se obepete oneexpect.com wa enra ne ne agya se na chese yede obehye nkrofoi na obegu omu ntine no adigu so awie kra sanso na akopie mu wo other games e ba so nkrofo dis ka de go mbotu menye easy ti ana so do ho agi mesre wada na chiefas mixture gono ne bekwa eye no asanso na syphilis no so bekwa eye no na oba no so white na we sisi ade awe chiefas make sure you see akonkwa no pere bro Bernard Paribo twe Sergio Manocho me producer schedule na kasani Erica Siedu Boadi na yen chance en fan feed English FA Cup penra boy Chelsea epokumo Luton Town di kan ko to twede na so amfa Chelsea ba back be winning 3-2 na akopie mu West Ham United so tena ma Southampton nom no ananya sam keto akra ba Lukaku shego sanso na time van shego Sauni get mo ntanhye no enra de mo shede ma Chelsea
Liverpool is through to the next stage. Chelsea is also qualified at the corner anymore. Sansona, Man City, Crystal Palace, Middlesbrough, Southampton. Womina qualified. They come and me. Just send draw the Basel. Near home, the Ocean and Yonko. Here Nancy we anyway. Now Bonnie and Diana a big blow and confirmed. Then we but Roma Abramovich on a Chelsea penny party about to say the end the Janus way. Say all Chelsea. To Ghana now with Scana Batabra. Per se, Scout Benya Biano, the Cobois, Ukraine for Nabi Biatimi Queen. They say the Chelsea for sale. Ibobo Kura, Roman Abramovich, and a Yosidona from Tigari, into the Japadia Cassie Warton. Now watching a sea muno, and I mean Tim Huasibi a Pejano Homeneso, Russia and Ukraine Patemuha, Pepe and I mean Tim Huasidi, Omofanya, and Onam Sanunti. Nipa dodoɔ na ɛna ɛtene ɔmo nsa Russia mpeni fo ne bisua Roman Abramovich ne ho abɛfɔre mu ɛne yɔ so ɔmpene ntotoɔ mpene no a ɛfiri afi 2003 yɛ ɔbɛtɔ bɔbɔkuo no wɔngu no ho ni mase wapɔ no ho mɔdene a enti ɛne a so ɔhye abɛtɔ no so no ɔsɔ tie dodoɔ na asufrɛ ɛno nti ɛna ɔno afiri n'akoma mu a wabɔ nkrataa tententen abɛto dwa a wɔkyerɛ sɛ obi bi a wɔsika puduo yɛ abɛso Chelsea ne boɔ no wɔmra na wɔtɔn de afiri hɔnom sɛ na ɛbɛyɛ obi bia bɛte ne ho ase ɛwɔ English kuro mu hɔ ɔtiwei ɔnyɛ nipa bɔne na dodoɔ na ɛde ne nsa tene ne so a ɔmpɛ sɛ ɔbɛkasa na dodoɔ na anya ne kasatia ɛno firi hɔnom a obi bia bɛbɔ bosia a ɔbɔbɔko na akakye no wɔde akyɛ nipa koro wɔnye teku anaasɛ dama afei sika botene a ɔde ato Chelsea bɔbɔko no so a wɔtɔn no so obi so mu sɛ wɔtɔ a sika obenya no wɔmfa nhyɛ ne bɔtɔm ɛnkonkodi na ntɔkɔkyɛ ne asi Russia and Ukraine for ntamu no ɔmo ho bɛkamu no yɛde atoɔ ɛde ama wɔn na onim sɛ Chelsea akitaafo no dodoɔ na ni nye ho na ɔno hu ni sɛ we na bɛboa na dodoɔ na ɛka sɛ ɔyɛ nipa bɔne no ɛto atwa nsɛm kakra si yei dodoɔ na ɛhwɛ ne mu sɛ nanka UK ban kra de ne nsa bɛto Chelsea bɔbɔko no so abɛkra wɔnim ho hwe nti ɛnɛ ɔde abɛto mmɔntene sɛ wɔtɔn a ɛnimonim ya ɔmo a wɔbie mra ne mu na ɔmɛfa Chelsea bɔbɔko no na chitaafo mudi boboko yachi no ɛdenye na obeto Chelsea boboko yi omagye UEFA Champions League no mienu EPL no so omagye bi FA Cup no de enum na omagye a UEFA Europa League no so omagye mienu ne de twato ya papa iti boboko nanim ekogye ye FIFA Club World Cup wa owura Thomas Tuchel adaroma oboa ma Roman Abramovich wagye si ne sire so ndi Chelsea chitaafo ene obi bia odi agodie na chi no Chelsea boboko ne da hɔ a mpenifo hwɛ ne mu se wa osika bɛso no wa akosom atɔ na wasan atoa so ayɛ onexbet.com I can when you're in some idea bro betty ye betty keke betty obabia skabia bidibia betimi aya anya de agu botomu babi ha odi e se kobra ebi also say ye ma adwom ho girls ne ba kwa be prapra ofia ma odi ahyem enye honest obeti batch obeti onexbet of MP ne bo big game bia okrom ha be na fans akwa bo apeso stadium ning na ticket ebi su to no mo ton abode ne ade ay say betwam Dr. Mahmoud Baobia no ye vice president edema Ghana ade ensem ka to twa so the National Sports Authority be come to ma asie ni twi na ya hwa digitizing ti we e-ticketing eba. Government is willing to support any institution, public or private, which intends on implementing digital initiatives for efficiency. Actually, we've engaged the Ghana Sports Authority, National Sports Authority, because we need to digitize football tickets to enter the stadium. Because it takes a long time for us to, you should be able to sit at home and buy your tickets and go and enter the stadium without any kululu at the gate. So we are going to do exactly that, and you will see it in the next few months. We will all start using our phones to buy tickets to go and watch football in the country, inshallah. His Excellency, Vice President Oka Chirimo said, inshallah. Now, Chief Asmixta Moke when you're in some idea, bro, you're concerned for from Metema. Kumasi Asante Kotoko, New Bass now, Oma Poundtoma. Na nessa mo de kutwasi wo manhia kakra na otumfo hira baas ne so ne ne emra bra na kumasi ni ada je kra ne ade ade ayemura sansem ne mo 2021 Volvo Marco Polo B8R BioSafe Executive Coach eno ne baas ni din we ye hyen fofra Access Bank adaroma omache diama santiko to kopoboku no ne na no omodan na di no abafu internet ne so behwe na nya agro enro omudi si kwan so a omudi kopi opem so aso ye mekira manhia asantehene otumfo ose atutu ye otoso mienu
wɔgye Asante Kotoko management ɛfɛ so a Access Bank mpanimfoɔ nso na ɔmo ka ho baas fufuro yi na ɔmo srɛ ɔpem so enhyira na nana nso gye tumu a ɔde ne nsa to so ehyira Asante Kotoko ɛna obi bia wɔka ho na natwe apaso yɛ otwa ahomam ya wɔka ne nsɛm gu so ɛbɔ mpanimfoɔ ba so ɛwɔ dwuma kɛse a ɔmo yɛ ne koonim ɛhyɛn fufuro yi ɛfɛ nipa duasansia na bre di kan kra boboko bi o my Ghana mu no ne sa aka bi a chief executive officer Edema Asante Kotoko owura na ya mponsa kasaye ɛfa ne hyɛn fufuro a ɔmo de kɔkyerɛ Asante hene no kasa ye ba ne kasa Kotoko no e be hyehyɛ block no back dan ne yesi Mole foundation yes hyehyɛ blocks no e be dum baby mo be roof so na e mo so a plaster na e bi a finish see e kono sa sure say in a few years to come we find into mapa efra already we are seeing that and we believe say your course sa ni nyina kambom unity is strength ni nyina kambom e be da board so ase very very important e be da board so board members ase support of the management da nyina direction of the policy direction we can't thank them enough and it trust come repose in management so yenye team no na yesu yegusu a am say on and off the pitch we are getting results now we'll continue to call on the supporters so why because sena medical can na no or yiripa no supporters na ye collateral ya de ko bank ya de ko sponsors so ya de ko jisika enti the sponsors need to see the collateral and the only way we collateral no numbers at the stadium because NCB Access Bank for the Babajiji Stadium. I'm a banana ma. People my bem. I'm on course MY. And you know, make us the supporters not from support. I encourage you. I'm my own supporting the stadium. Challenge you. NCB no. Be launch project to increase the numbers at the stadium. I'm forcing. I'm making sure say I'm supporting project. Daniel, be. Right, and Shanate, near home, near easy crying at the idea. Ti say no near show there, it is a Mwanya Basi, ne feeder, Mamma has Shemwa, Nesemwa, Ti Nino Sane, on some city. You have sent a feeder by Connie and Yasam Ketuaka. You can feed us some more at the President's Cup. Na live commentary was sempe FM ni Adom FM so Shannon so mama share FM ginemu enye easy cry na team say yes hey Friday dey enye easy na eno President Cup won sem na abeto dwa say o ko park ya wa opane ansa na wawura mu untimi nkohwe bi abra won opane COVID-19 pane ni ade ura kudwo fia no na dark gaka no say the empany for the abetum no hwehwe na so kakra abata jom benne ombedi susa nipa nkwa ohia etino yesu yempese be bibina yama you start here because in this so the yeah be man so because it is in our own interest to get every Ghanaian vaccinated. You know the baby I'm up for panel there. Me say you be so and yet the moon it will keep some people away from the stadium but ade be ya about affect you being one there I think we'll go by it nipa nkwa don here you know yesu yempese be bibina yama you start here because in this so yeah be man so because it is in our own interest to get every Ghanaian vaccinated. You know the baby I'm up for panel there. Me say you be so and yet the moon it will keep some people away. Osenye de mum na so je ben eno ne de ura kudwo fia no de to twanti Friday 6 p.m. na game ne Swakra Sports Stadium the President's Cup. Channel South Family the senior national soccer team the Black Stars of Ghana on the 25th at Cape Coast Stadium at the first leg of a World Cup playoff against Nigeria. Ghana bet my BBS say agree who World Cup e se ko bidia Nigeria fo engwom kra 3 bidia so mo je sha mo Ghana ku tie ko no petre a wan bi tu bia ne ya fa ho ne de ko ne ade a na enye yi ze no so ya jairi ne ase Asampa FM ene Adom FM ne ade a ba ye nte Ghana coaches ninka otado na chidom ye hu de omo kire ne ade a Nigeria for de obehu na picture na mu no mu share player we no mu share player ne ade mpani for de ba ne se omo ye underground movement omo pese obia te de Ghana ye defend for Nigeria for no Henry Asante Chumna Kasama Ghana Football Association. In terms of squad list and down the Badwam TV to me soup and neck and also china
But I know that Otto is in touch with the FA. I know he has given an idea of which players he wants to invite. Finally, Ofemi Apa, we was a 14-day period now. FIFA Ashishato was a send invite, 2 players were invited. Sometimes this is what happens. Sometimes I decided to obey pool room. Now I am maybe 30, 40, but eventually or settle on the final squad now. And no, and I am normally about out. In the coming days, we will make certain decisions that have been taken public. By 22nd, they should be here. Right, anyway, Asante Chum Kasama, Ghana Football Association, and no one Samano no channel. So, Mamma say, oneexpert.com, ne, GFAS mission, and yes, Yakonkona, and then some idea, bro, Bebet, oneexpert.com, Sansona, body new business, so why GFAS mission. Yes, somebody is Yakonkona, and then some idea, bro. Said Joe Manocho, Banner, Paribo, Tremi, producer, schedule and Cassani, Eric Asidu, because we're here begin. Press Gifty, me watching baby obia. Also, I watch Adom TV Badwam Jumediano. Also, me watching baby obia or share. Yan come to share with Fisamsono. Emreno aso me kao say a Ghana bosso me enti. Adibia obeye bema bede de saw ye Ghana nino. Ye also film dear kakra. Ni na Ghana kankonwa ena ye de epre. Afe inso me sra say. Anano yenkoma yedini ha efa sukua utimi hu se aya na mu yadodo no hyase se onso ufi honom no de wo kakra obetumi ayede abeboa se wo contractor wo sidan a mesro ye hiawo wo ye operator wo twa nnua na se wo bu nnua ton a mesro ye hiawo wo ye obi a onso tonton cement a ene cement nwumaku a monso wo omai mo mesra mo so ye hiamo wonso se sika na wonso wa wonso bedwamfo ye hia efri se ohwesa amofra yi a ye ka se ye dachi ye gina simpie so mpanifo nya simpie so gina amofra ne ye dachi moboa ta amofra we omonya dachi ye ya so a ye kromo so safo no so wo no ye ya so ye fa to ye ho so se ye be hyase na atwa asase amaye no ne ye kododododo so na afa ye hyase ageban ne aye bibi na ye man so a so bibi sanso o kroma o de bo Adom TV amane ye de be ye kase bo na eduru empanifu anim why me da sesa no pesa ahohiehia asemi why ye ho aso mre na so de o de kakra ebeboa me wo enkomodi na me enkomodi ne chese ebe ye de because baby ansenko wo bia na nije wo ho se bible mu kra wo ho na no na so keka ne ho a na David mansenko so abehu se na hohomo ne nyina etutuko ena hohomo ne bia ni hanemum no eye ni jesem ene say World High Life Day ho afahye ebeba so nyame ya Adom ochina na krachi ya se wa no monyom na ye Mr. POP a fafa ne so obekwa akoye line na ma no kumi guitar na sem na meke wone ni guitar atemi hanum sei ena akable enso eye guitarist sa omumienu na wo menchen anopa ya many omo eba bedin kobompam chome mama kwaba brother yesila ye de ofa no kwa o mabo amanfo bebe wabo amanfo bebe amomanya guess osafo nsane ho enya me nwanwa ewi asesafo nsane ho na wonso POP ni bi ne ha o debi na me amya amanfo e ese me ni papa ke na ese me hu se amanfo ni age and I put people's happiness first. I say loto doctor no. Okay. A man go for no metwa etoka isi na me tikioso nim. Mama chow me mama kwaba. Na mo hot say. Say de mukra mo nse nko yi de. Okay, mo mo bibi kakra ma me. De mo se bo ma me bia. World High Life Day near Diamba. High life is Ghana, Ghana is high life. High life is Ghana, Ghana is high life.
ochino obiambra medineni obiambra meti na sumo meti nyumpa emuyam high life music abaye pa yesi manu monyo menzo na me mangrofo die yedo na me na mama wari bebraba abane se na manu monyo ayela bebra mangrofo bravo of match be se oge no mpiniana I like music Kumi guitar no I just say come on na odi aye guitar no abo ediama wo no enti ye komodi ni nyina na e de kire se nyame ya adom a ochina World High Life Day afashe bekoso na odi ope girl na watu ani asine so aso wano ye POP a Kumi guitar eni ni aba mu akable ebeboa o ewo jimede na se na mepacho wakable ebeba so wo hefa ebeba so wo Alliance Française okay na we no gate fee no 50 cedis per oh za ye ton ticket ne he ye ton bi wo Adom TV ha Adom TV ha nti obi abako komlem la Adom TV obenya bi ato I see eti guitar ya mo de mo sa abo jeje kakra ya mo ye kura no on se sunsun bi aba ha na mo ji 50 Ghana na na mo tuna fie covid ya mo event ana o ma ne hodonti ye tie ne se e say high life Ghana for ye dia na se ka se ye ji sika kase a no tete percent pen fo pe na eba ye percent kwada na so because high life there Ghana ye dia nti se wudi we 2 years kra high life ye wodi okay ti se na be yo bia betumi ababi nti jo ya ti ase Kumi guitar nyame ya adom a ochina adwumade na se no mo de guitar na be ye den no nti ese ye de 50 Ghana na ya da ageba okay say baby say na odi kanka baby guitar obi an ni je wo nokre enwom guitar so de FF enwom nokre na sabi yema enkase betu esika na bra na ore ho de bida nti no oba na me bra penin kwa ni guitar mo nim se ni obon deda sa and they on ko sha sequence ya bai na so be sua bi nti enwunu na de boma ana nye nko a Samuel Wusu ba Trigmatic ba yes akotra koyo ni meko yes I see yes no and I mean many more artists when in na se obehu omo nyina be so we me expect say obia ebeba Alliance Française ni echiri and the fee your dream like he rightfully said no yeah say your price near too high na the youth cannot get involved into 50 cedi there obeto me obeto Samuel Wusu obeto Akable I mean Trigmatic interest from Kubolo One Love why gospel song it was a china novel launch One Love Kubolo why gospel song what be skirt ho the na be sisi for ba gospel in fact ho be here One Love pacho bachi o what be skirt ho no the na be sisi for no be launch the gospel One Love wa bo gospel so the be nyame aye o de be nyame aye momwa odi so yi nyame aye odi okay it's no en community a wetwemu an say enigide bi bekoso won say to da bi kra wa dwendwe a wo hu de ode fa se nipa abanso ye dodo ukasa enya enye ye dodo nti ukoka asem kra kire ni wo kira nko se social media na ayefu akakose o fakotira hono kojeje ani kotie nyum yi bia na eja udidi asa ko fi akoda nya enu ano no ne bua 50 Ghana so de ukasa uko joint ya ka be send o be spend abro of course ba de fachire he ya afeso kra no de de kra ne se Kumi guitar se wa no monyo ma bra wo de o share sister bi wo ho be ye line na ma that is say when you no bia na unim no de fa wa bi on na kan en fa no wa se da chen so goja ba bi okay nti oba no so program na msi anka wo de onu du wa wo de o su se ma be jina pejam sa na bu mani okay unya yes assign na me hu line no kwa me bisa memfere okay no bu ni a che no pejam sa I see bia de din ebusia Mr POP for mo sempaye sisters no so ebi so e POP for mo so mo sempaye na mboa because sisters ni bi o mo so pe brothers bi pa ba ne kano yasa ko Ghana fo e na afa so kra ye bra pani Akable so wo de na te se guitar no adwuma na si take all the girls away they take all the girls away pacho ye wiwa ye di ye komori Kumi guitar na afa bra pani Akable pamto medamase anope but ebia no obi ntumi mma ha ohun but per ticket ni bi ato Mr. Mo numbers bi wo ho ne yeah 0545 okay 22 5828
Mr. Osisubio mami. 0545 0545 22 58 28. Okay, nti ufiada no enye nru ho nso komi guitar ne akable ama na ye de kra ma dada na kubolo one love ko hobi die. Me kra meko pamtom da maso ai. Da maso yo. Enti ebusia ye di ye nkomo na wie na ye wo Ghana bosumi moyi. Ahwene ye ma wanya ho adesuade kakra. Meti hey uhu se ahwene nie. So ho ebi nso a se eye sisie se eye onase se eye onsa so Mr. Medame ho aba meba yebesua ahwene ho bibi kakra. So when you daje a chain, ane, ene, young come to chance and a big and catch on. A beat, a near papa be, a home como, any baby didn't see me, Miss Snoddy. Our yes, see you for fair go beats, I have a chain como, patch your more quaba. Yeah, Mr. O, we were thinking, as I say, I mean, Busa say beats, each in our dear. Say, I say beats, a beats, in our symbol. Ah, woo. On my beer, won't beat a woman baby beat in a fee, and I won't obese a beater, won't crow fisso. Sir, she's a beast, I and no sessions to the bizarre. Intimate was say, on my beer, one a chance to the abundance a beat, one what in say, way dear, if we have, if we have. Me patron, Tim but maybe I say, ye may more have Ghana. Your chance to the abundant beater, even in your way. Your chance to the and any crobo be the bini. Crobo be the sunny bid that made me say. Wokɔ wiase afane nyina obi hu sisi obi a de to nensa wo de che yenuanu mi omo no ho akwa mo ni je ho pa ko bo bid ene ni bid a atu kwan chen bid a ewo wiase nyina ko bo bid ni bid ananse pa me busa se ebreben ena bid e baage ana se bid e kan ho bid kan ho metumi akasa abode a se nyankopon am se obecheche o man Ghana no bid kan ho bid ya chance de because tete no wo be hwa wo be ware a ende kra ka ho wo be ware a bidi e ka woni oma ho bidi e wo se na ye hyehye no tete wo be ware a ye ma wo hye kobo bidi asa na ye bi egu kom ye bi egu nsa ende de ni bi aba ama ye hyehye na ya polish ne kakra ebu sanso se wa kire ye zeidi bid emfaso de pen eneboso oh bidi emfaso wo so se be me de nsreka sa wonto makra bu wadem na ye dada na ofa bi di to so na wo sha e ma wo ye sonko e ma wo ye fefefe wo mpo sa de na wo sha na ye dada bi di ma wo pie oboni kan wa di bi se mese oboni kasa media se kasa o ma wo come out e ma wo an ofa e ye sonko sa to ma ne ye dada mpa ye hu o je sa wonto ma ne mpo se mi anwan ye mpo na wo di bi ti to polish no na ma wa ofa ne pie me te wase ana se beat ya akade bi a so de kan wa ho fama ho na o sisi a ma wo di mu na o san so dance no e ma wo ye fe so sa pepepe me busa o se what share se beat ya de bi e dance o de kan ho a e ma wo di mu beat ye be wo mu ahodo o beat mu ahodo ye woni ye de to nsa ne woni ye de to sisi ye woni sisi de ne mpo de ne de en me de bia me kan de ma pacha wo dan mu ibi kra na ekuta mi sa ansa na e woni nti de gu su ina ye de to yesi na egu mi su ina ye de to sisi eno mema kra pacha wo ho omo so wo dan mu eja se dum bibi na mba na e cheche ye ho a ende wo bi da bi de kra mpo de me ka cho ba bia wo kun ye rof na anadwuno ye bibia na wafa wo fa pe ye mema nyon obe pacha wo sisi ya bi de start so e kasape obe ba be pacha. Hey, it is a beat I say ye the TCC yen to me fancy and sa na see kum me pacho bidi ya dia wa wo fa sene wa wo pesa wo hye no na ekuta me obi beka so bia me hye atare bi sample obetumi da fefa ne kom I lock it oh sene wan kasa wo pesa wo hye no biara obetumi ahye enti ahodo ye wa kire ye wi ebi nso ne ne we we mu ye we ye krobo beat
ye we betumi de ato nsa ye betumi de ahyehye ye de ato kon mu saa na we so tie eno so betumi de ahyehye ato kon betumi bi kwa na eda me sei we betumi de ato nsa we so saa we betumi de ato nsa ende kra de first kra na ayemafo no omo hye bi da kese ende kra we kra to me de bi ye waist beat ye hye obi pa kese obi so person na ye nam dem a ona ma na kasa nti bi me pa kese pa nti bi mo hye da mpo be hye ato kon mo be san so to me de ato sisi what share say idie me san so busa fe ye wo Ghana mountain and nti Ghana ni bia etumi kɔ market eko bees bi obehu se de egu he obia betumi ato ye bia na se obi wo hono ma we nkofo bi sei dia we nkofo bi sei dia mesre obi a wo hwenye ye wo kro bia ne bi benda Ghana phone ye ya esesua tra ye gya ya mane na ye fa obi amane we ye nuanom Nigeria for mesra kan alatafo e dia omo hye to omo kon mo ne ade but mesre we Ghana ni a nipa de kra wo fi so ensa wo de identity see wo ware a wo betumi ahye we wo ye engagement wo betumi ahye wo ye party wo betumi ahye wo hye watare bi kwa sorry wo betumi ahye ye krobo bi de yetumi de ye bi yara nti se mete wase a bi ti egu he obi bia betumi evra shop party ana esi abonten aka se ipewe de ntika person no betumi ato ahye no sika beso betumi limited nka se o ebia etuntumfo beat ni ebia ekokofo beat ni ebia mema de ni ma de ni nti we ye oba de bema ntumi nhye we ye bema de oba ntumi nhye mpa 20 sa bidije obi pena kese obi pena nketwa ibia se na okondo no betumi ahye watch her say beat ya de obi abetumi ahye bia obi abetumi walking into any shop akoto bi ebusa say beat na nkasa no ye will be for specific occasions I'll betumi ahye na to me fa beat bia de ko ba bia me pa cho da bi your specific occasions wo be sha we ni we your traditional beat we tete and that okisto ni kito obi be kasa ye boni enye boni we tete nkanu ni sika asana British for bema ya pounds ayedie nti we tete ye friend city mo be sha ye sika na tete ye di na da so e city traditional beat nti mpacho city and they originate from me pacho an we na start ye di tade edi and they ye friend city na tete ye friend city and then ye di tade okay jina hono mi busa say city ya wo kan sisi ye friend city ya ye beat why mo eni tumi fa sabiti e de eka wakade me part of traditional for we mean to me for but and then be na but to the extent of omo wa brofo no to me ma ye de first krobo bi di frafa no mo so ma se sisi de ya wo ka ho asemi sidi as ye friend sidi ne busa say obi etumi hye ko bi we de ase anempo no asori me pacho there be biti ye wo baby baby ye sheko sidie die ene na mafo aba na omo pe ne ye de ye komade we oba to me she be ma to me she but we youth no mo she na be ye ma no so omo wa brochi na brochi for enkwala na omo penti ye da ye komade bibi ti se no mo she sidie na abi ne ye de aye nti we ya waye ni sei me busa se utumi de sheko baby me pacho we omo de she kaftan omo de she African way Imbano so youth no so many sell no makaswa. Intino what should me say no so person say beat we akonfo pe and a bit me ahye. Me patcho individual be ni won bit me afa CD e de aka na ho fama ho. There be apart from traditional for. And is any make say ni beat ya ka say obi etimi hye bi e wo limitations. E ba na CD dia traditional beat. And it traditional beat and I make us say my omo wa kwento me ya brochi for no omo pe we yimu na ye mom we de Ghanaians sometimes say obi be sha rasta man omo ye nuanom no omo ye omo person no omo any offense say traditional man so omo ye omo traditional efa okay yen kwa ha de this way is well mpacho na this way we krobo bidi ene na me din kan omo nka krobo fo amene we ya amene a wodi to kom we obetumi de ato wonsa we bema betumi de ato nensa ahye captain so ware a
bema betumi di address ni traditional dress no betumi sa so na bema na ase no na yeso betumi afa ase nti we universal bat mi bema so me pacho ane me busa se we yetumi hye e de call asori and I de to yen sakwa me pacho me pom to be ka boss on 9 at times me pon asori na matoni na okay and I dey hanu munsi so me pacho enu your friend in Teke pacho say in Teke your friend in Teke kwan ben so and a fashion evolve e ba na be making na we metumi aka say one the fair go meka ho me ho kakra e san say bidding yes bidding was me start edwuma no go for sere me na we ne so ye edwuma na we ne de yembre wo fo na eton so me start ya me ye edwuma na o ye ba na fashion me start me ye edwuma ko fo edwuma na we ne yes an we na sa na we ne ya ade bebre ibi na ye de aye bag ibi na ye de aye komade bebre sisiweti and obi to ne can tissue box in simu a say obi say we nim bie waka eche kaka box no kwa na esi uka ma waka eche hwe tissue box and there was esi uka even and there dining table so ade ne ya hye football we ye the see dining table so football okay with the apple and banana when you man esi dining table so no with egu intende bidi ne ka say eni bia be mende de and de beat na nka enka ne ya respect ye yesre me start yesre me binim si nkonya sre me say bidi so and nkwala me train no more than 1000 madam sene auntie sene daddies and no mun na baka ye e maka sa fashion kwa no number 1 this your bags watch and then ye go atare mu me who say even ye go atare to me the year embroidery design dear asa wo kan say yesiri uni mo say bebre na ne wo adwempo bi say se wo hye beat akonfo na ye hye anempu na hemfo pe ene hye beat eno nso so e de na obeka fa obi a wadwen ye wo sasasa wadwen me metumi akasa wo so ede bia wo hye chen na mesura ka ho nipa kono o hwe me onfa nche me wani bie so wo frequent wo hye chen na ya hwe wo ndimu wo the traditional bibia ya ntomata ye wo say na wo hye metal chain wo ndimu e wo sa wo de ahwene to kom asa na dress na why 100% asa na wo dimu so wo hye krente na wo hye bidi da wo kom me metal appropriate perfect dressing perfect accessories anka wo hye entomata de na kento beto so de na kada wo de wanya bibianto ko wonsa mo identity wonsa de wontumi anse nde wonya happy wonsa nipa de nya de bia na wo weni gem wonsa esanse entomata eye African way inte wasa wo de bi de to so ene mesan so busa se wo che se wo sha atade abetumi dia to see wo she ordinary kente bia ana African print bia na betumi afa beat egu he bia to so ana se de wo be hye bia na betumi dia ato so epacho mesfreka edun bibi eja ye pie ko baby ba me de me ready made kwa me sha me de bidi to so na atams me to me sha me ko baby am so wow mommy enya wanka ye nim say me already made push me sha me look different but obi eja e be hwe me okay bidi adia in fact me de me to chairman ema wudimu ema wo ye fef ema wudimu na chain na da me kon say and ye wo fake chain any gold chain it is a gold chain da me kon ye be den hu say gold chain and fake one ye be den hu it is a bid no bia hu say wudimu and ye she bid no bia hu say wudimu me sense obusa say ya hemfo omo beat ya omo hye no ene de ordinary person hye no ensonsonye wo me pa chonsonsonye wo pacho betimi akere ahemfo de na ye tetede na ye beto ye no eno tetede no ono sa tetede no yanye ono de ye beto ye gudie ahemfo de no ono de no boarding ipo obi de bon say ayada da person sister na odi aba na de good ahye ahemfo de no ye different ento person me to wase a ahemfo de no de enka na tete no me pacho an de wo hono mo na me pacho an ene gusu wo hono me pacho an egusu ho
And then you want tia baso to say kobo de yomu ye. Dabi. And nti we mo no mebusa. Kwan be ni fa supo. We ye the dossier any bottle near there. Bottle way. Bottle, yeah, glass, yeah, papa. Glass to say one more ye showcase in idea. On my glass in breaking pieces. And I said, we were going to question. No, monsieur was sack. I thought so command matches Christian come in Nigeria. So, Moya Mobile, no my pot kit to be oven kit to be or village one or more to. Omo de dossier any offense bottle any color. And no more dear beauty. Oh, no more dear. Hey, Bejede say ahwene ho nkomocheche no. Aso dem wanya bibi isuafa ho say ahwene ne yense no kwasasa na so yetwa so. Ye wo Ghana mant mu de ebeto aso na wo sanya bibi afrimanura ye hye nkomocheche bi ase ebisa say akanfo awaregie sen na wo ye no na ukọ say akọ akanfo aware ase na yesefa webra diwe ye ne say ejina ho made Adwenshira amamrehima and Roma on church no any a catch say to be continued and then so ye to be continued enti o ha sa obeboa ma enra de no baby e disi ye no yatoa so na ma afei se wo kwa kan mamu e na wo kwa kopa yire wo ho a anase mpokureku no wanya fi aka mamu a wahu de sese oye de fa ho me ma me Adwenshira amamrehima pacho akwa babio ya oba emi dase enen so ye dase se wenya ye ho adaje enura se misa no bae ba ko na wo ka se enti se wo kobokokoko ni wi ana ko ye hu anim ni wi a enye omo na be ma omre because so na wo say o ba be fire ba no ti wo ho boa na be kire enti na ebinom so bisa se se de asofo no kra na mamre no enti krache we dey about to anim dey counseling 3 months we ya pa na asofo no kra ma date ebi to da bi kra wo date ya wo fo se be boa no na asofo aka kire se sa date no me so sofo mi nya ho ana sa date no yenso ya sorry ha emwa yen eno eye ensemisa no ba ko a eba ye ena eni tituru nso questions no dey na do so pa wo mu no ye ba ko a na wo kan ye se se obehu se ankase se wo ma agantoma no ne ya ye ni nyina envelope into kwa aware ase ne eji aware wo akama mu baabi apart from ekola keno a obehu so oba ne ntoma wo mu no de aka bia ye envelope ne aye ne sika na ye de agu ho eno no so ejina ho maden se den ena ba ko nso a obi nso bi sa ye na che se esese oyire kra no se wunya be ye yire a esese otontoma ma wuku no de beda na ma owu wi a we ukun atumi anya ntoma dada ena odi bia tetra akola no ena na ba ko nso ka se ene ye se wo be anyi na otontoma ma no e de prepare no se odi be kwa aware ase dia ene adan na fe ye be wa amuma no na moje ntoma dodo sanse mi se nyina pacho madani amawo anope ye be ma hwefo nyina achi ne yasa mo makwa bade ababedwo omojo so dase yen hyase emfi entoma na maware mikunu a obi bi sase was mi tontoma ma mikunu enye me na wose oba no na me tontoma ama mikunu okay but enka ne papam no oba bia wo ware wi ye wontoma bia friend okumpa okay wo koda wo pese wo chewu kunu ade a utimi to entoma ma no okay na entoma oba ta to ma ne kunu eye okunu pa sa ntoma na ye friend okunu pa no na che se odo ma okunu a na ya sedan ntoma bia okunu birthday afia so o pese o ma okunu bibi entoma na be ma ni yi a otiti osunsun emu no me nka so otiti mo sunsun emu because osun emu miensa santuma no won se oba no akama mu yen ya bibiri mu ha emema etu efrantoma bema bia oye bema nkasa no enne ne yase ne ma bibiri a obehunu so obi kwa yie no wahyehye but bema de wusi bema ese bema nsinsuo mansa wa ha mo ye bema de ufrantoma enti wo pie na wo ba ehun se bema na eba no basi ase enti sa wo ntoma no de bia wa fura ani aye dada no eno na wi eno na wa oba na wa uyima no uyi no de bia ye naso no de bia checha abofa na ene yi no unse bebre wo ho a ebi kura eda oye oba ho ade no eno tutu ntoma nka ne wiase oba ye no wa so be ma yo so tutu bi da sa nipa no se enu nti ena
ama eniema bi wo ho a yennim na yente ase nti obi kra o kan say e wo se utonto mama oba ne papa ena ntoma ne kra yekoto ye ne boarding ena because the essence e want to mani mu no onim obi nso bisa say envelopes no yen na ya yesuatra obi ho full so na ntoma no kra me de yeden enti no mu de munye bibi asika obi ho full so me wa kwantuo minni ha enti no de bre me kra me mfa nya hwe even omo from so omo ya crash for kra no obi be ka se de be tontoma ma na yemfa nto suit ba yen ya mamre nya suit ya mamre ye ntoma enti eno na traditionally no e kire se oba no wa manager bibi a esombo Okay. It is a jabi sheye na say oh me ntoma ade bra me mabɔ me bra me wo me ntoma krada danti ye no ska enye bra wo de obama ware. Yes, ideally no. Won say obi chew sika. Say me tie me ma 10,000 Ghana cedis no pay a ade be chi na bi a wadi. But say me to a table yi na me de brewa ye token anytime bi a wo be hu no. Kai say e da ye me ba osi mesi hu ade no. Entoma we ni e de bre. Matias na aye enkaye de na de wo no wo yiye no asa wo de no akosha na mu e wo woni em Matias iti da bia wo behu no e kai wo se me de me ba so masi ma aware no e na menya asanto na afim yate ho na se ejanom bebre nso nhwe ma eti eduru hu ade ya e ma ne bi wo ho a obi a e bia o hwe ne pen ebi a ne wo fa bi ebi a nyonko bi a onya no bi a asori mu pani bi a nani da nanim bi a osusu se ona nanim wonyam bi na ode na koye eja waware ase wrong ene ma no crancy very wrong mo amoye saade no won say ye se eja bi wu a eja bi ti ase se wo papa wu a ye de obi di ade wo papa odi adefo eye waja prekope ase enti ye mu bido na ya ware but ekwan ya faso aware no ya anko ne yie enti ebedu be na aware no adane problems amaye adenti na wo papa ewu wo papa nua wo ho wo papa nua ni nni ho adidi na de obi ho eden a wo papa asene mu no obi wo ho enti sa nipa no so uswa so ye panyi e wo so ogina na oje eja afemu de bia kan na ye me de se efie bi wo ho a emu nipa ndoso emu nipa doso mpo a ebia na onu efie se obegina waware asese eja age utia de na so sa wo papa nka so wo ni ho na saka akola akra na wo ho ese ogina ho na ye ma wo sa akola no egina ho eye den a bi a wo se wa bi wo ho a oyo ba onye bema but onu no ogina wo papa anemu ye make am say ebi a nipa aka wo fi ho no yo ba onye bema but ye ba say obi age na say eja in as much say oye wo papa nua ba no oye waja I see waja no muni ene ye wo ye nanom what I say enti sanso na say wo ma mi cry ni nua ba bio ma yetimi fa ne cousin yetimi fa wo wofa because ono no gina wo ma me anemu line won say who dey ye no eye per bloodline like maternal and a paternal ejechi enechi enti obi obeba bi gina se wo maami echi no oye wo na prekope enen ya dwene ye se obi aye bayifo but ade ba kwa ya na da me ka chen crofo ni se nia oye bayifo no beye na yesunsu baby a wo bi a onim wo friend na obehu one friend na obehu enti nke beye a wo de friend no na fa ma no na mo wudi ama no no konko to dwan ma na de mpa igba pian re ne mpa igbo kum nipa obi entimi mfa nkoko so what na bibia ye kama afen so asofo de no wo de meba ho na ma yenwie eniema na ye gie no na ye wie a memra asofo de no because eno ehia me papa and the kami ya ye san asofo ya gie aware asoa e de asi o ma beti but wo hwe eniema na ye de ba na ye baby say asori de ewe ye make out say ye baby say baby asori de wo enti enra ye hu say ye hu ye hu animu ebinom hu animu wi a omoji punumu bo eye kokoko ebi mu so nje ye wie ni sa na ye hu agya ye hu ena the next thing na ye de ma eye eti ade eti ade oba ni ti ade
eno ne obroni friend dowry a eye oba ni tiade etiade no ye de komo oba ne papa okay etiade no tetebre no enye oba ne dia enye oba na okwaware ne dia enye oba ne dia te sese de enei ya ye ni okay ye de wutiade ba de di kan ye de tuaka wo wabusuam de etosu mienu se wabusuam ne ka yetimi de ye japade ewa abusuam okay enu nti no tet enei na ne ma asesa but tete no wokọ akamfo abusuam a wobehun se wura fie ho a yesi dan atoato aso afitia ewo fie ho edan na obekọ akoto no akosua manu dan wom okay ya mansa dan wom kwabena frimpon de wom enti edan na ye wo ho no wokọ a obatan bia mabra owo dan a enti wobehun se tete no enei wutu kwan kọ asantememu netawo wobehun se ye kọ bibisi fie ni ye kọ a obia kwa okue die ne dan nokre obia wone dan na aye fihia de friend compound house mo to hu sa adan wo fie no bebre obia kwa owone dan a obie esanse wo wutia de mimi tia de ya tia de kwabena tia de na ya jeje no ena yenkai se akamemu no yeji na de okay enti emama na yede ye boabusia enti se sika na yede ba no yede ye japade wa abusia wa abusia wa japade a ne abusia de ka na yakotua I see de enti yede ye japade no eni de ma kire wusisi se oba ne ye na dwene se onware biomu a be ma ne betimi akwa akogye sa etiade I see awarija ye ba be ma ne wo right se etiade no okokoje efi na oba na busuafo ba na busuafo because oba ye be ware wo eno eye wuwu tiade a wabetua enti se wo mpani biom de a ene obetimi agini tiade wo brekumpo a ebia na be ma ne na ema oba na ni nka ware na se obema ne betimi akogini tiade so long as oba na ye na je so ware biom be ma ne betimi akogini tiade eti eno no ye fa ne se ye de sidai kan busuadan ne ho na ye koye ndey na chese unti no eno no nti aware na ebetimi agu eno nti na tete no wo ne wukunu nya ntokwa na akọ o papa ho a onya ti gate na o ma wo mmue kra na wabisa se wan na gina pon na chi no o ka se papa ye me o se de asem na papa na mikunu so wo de ekọ me ameba enti no was wo nkonsa no was akọ akotena ho enti wokọ na wo si dan kra na wunra wo de betena pon na chi sa wo te ho wo twen papa o papa ama na anadwo na ntontom owe wa wo be ko kun ha koda wo be den na wakọ akoda wo be wura dan ni okay do what I say na yenim se empam ene esisi aware mu ntokwa enti se de atie bia wukunu de ne na ato so nko ade a adwuma na si esisi no aba okay enti na ematete no aware nwu basabasa because se me use sika na ye de akotua ka ana ye de atanhwea na ye de ye japade ni wo fia na kire se wo ye bubu ebia na wabusua kra no sebe omunsam nye okay enti na yenye bibi de ye ni to mo ti bibi a ode wani beto nti set sai kra na na mpanifo abemu ayensiesi no asa akotena na aware no eye busua famienu ene tenase agitum enye ya na ye de choice na me de me hu no I love him what I say enti abusua no ewo nginaye ewo fapem ewo aware ni enti no they make sure say aware no mani di akire because one sorry kekenka say ona me hu Kofi Ampedu o say opamiti me wa no me maame ne me papa ebisa Kofi fi asem Kofi nso enkrofo ebisa me nso me fi asem ene ye hu ba bia ye ko ene ya gye atum so wa hade ye ba ne wura what I say enti say bibi ba aware goes beyond ye mienu enti say ye ntimi amobra yetini yensa ye betini yensa wo meni mabusua so yetini yensa wo wo ni wabusua so ena enra Kofi be ye obeware yakosua yi ena wantimi no waye de basa enti ye kan eka ti umpese efin so bebe busua ne ho enti no ye hwe ena eba de sakra be ma ne so nya bibi de nani to se penifo wo fie because sra no wo fie because sra no koje no penifo nse nti ono so kra de obeya ebe ma ono so ye be frɛ no aware ni begu ono so wo ye ba ko mienu kro bejai
So enti ye di uti ade ni wie a afa ni age wutinsa yo anti eti ade ne nko na etinsa nsonko eno so eye snap wo hu se aware egu a ana se obi ni obi eware na so full se wabra se wo se omo kontokwa asembe no moka se wo mpamia fa wo mensa ekoma mabusuafo yankasa wo mpamia fa misika okay koma mabusuafo yankasa fa mentuma koma mabusuafo but ye se fa mensa ekoma mabusuafo ana bete so ba ne so ka se me de ne sakra koma mabusuafo enti sa etinsa no eno ene like a form of a stamp okay edi adanse se aware no ya beji wabusuafo etinsa no nso no etimi di sika kakra eka ensa no esese eye ensa eye snap na so etimi di sika kakra eka na saa sika kakra na ye de ka ho ye che ema ebusua ebusua no ye ehefo se be ma ne na etia oba ne di aba be ma ne de ba but wo oba no wo maami echi okay wo papa echi okay enti saa etinsa ni sika na da so afenu no ne ye che ma wo ne ya che enti ne ye cha ebi a ye che no 11 cedi ebi a 20 pesos enti wo maami echifo obi abenye bi menso mechi obi abenye bi ne che se ye nyina ye di adanse se ye de ye baba na ye de hye ye de na ma aware enti se me maami nua ehume ewo kwan bi so a owo ho kwan so obetiam okay akosu ha de wo ye de wa because maje wutinsa ni bi oye ho danse ni owo ho danse akamemu no sa na ye ji awa okay enti ebi ana wakọ aware no bi dada but the ye kai no wa baby a oti bi a wo hwe no tumi ho se wafom well esi but the ono so nyanko mu no enti na ye kyerɛkyerɛ wi na wani aba ho so se ekoba ne se ebi a obi tutugu asum eto da bi kura e matan no abi so kura tumi tutugu omuma na sum o papa ahwewo o papa kura wu ye kura papa nua no bia moame ahwe mu nua no enti no ye nkonkofa wo wo fayi ana ayi madamfo ye ne kɔ asɔre no no megina ho ma o se agya ne anya ho ade oba tan bi tesa oh yeah and no dear ewo ho but you see all these things about time you're out of pain enye easy so wunim se woni be ma na awo na wa ma wada ne single parent na wo hwe wo ba but ye ka say e ma na nim pe na betimi a kire mo meja kwati ase enti no efie bi wo ho a onim sa no obema ne wofa because ye de bana chene dia oba de ukọ wo na be ma na anhwa na che se ba no de na che okay enti de ade che wo nso a wunya ade ade ko wa busu enti wutimi ma onua be ma gina eno de akama mu no ye tutum sa se wo fa betimi agina age wo ho ade ne de enye bone e wo bra eja no ebia wawu wanhwew obi aso a wo ba no maame no tumi fa saadwe no esisa gina ye ne se wo mu se nkola no ne papa omo papa no machifo wo ho de na so so omo po nkola ne maame a menko ana ma brahwe omo nti se be ebi aso aware ne ebe ye ne ho ade a me ena no mekire nipa ko a wonyina ho se abofra na ja za ade na ebi a ematan bi no entokwen okay eye dan a akola no ninchi wo wo de wo be bo mama ne na so omo ama okay enu ensi kwan se yentimi nya wo ba ho ade okay eno ye bra wo wa bo mama ne enu de se be ye ne ho ade a woni omo be kwa akoka but omo decide se omo mma de a se be se omo nso ntimi ensi kwan ebi ana eba ne kra no omo feel se nya omo moja enti enu de bibi ensi ukwan okay what I say okay enti ye no awie no ne ya ma akonta sekan jo ya na esi akonta sekan because tete no ye gidi se ye do but akonta o si kwan akonta no o si kwan because o si kwan se minua no obi abeji na ware enti obi foforo bi obeba hu bia no me si kwan se de ebe ya obi foforo mma enti ono nso no tete no de yetimi dia no
Yesi ye kwa se mema o se menje mema o se menje mema o se menje entimi di ano because unu aba wo na wo be synchrophone nyina kwan entimi etimi di ano na ya be pie se okay ene mema o se ene maso na chese onyade man no na chese obi obeba hu bia na chese wasi kwan wa bodyguard wasi kwan ade ba kwa mesia wo enemu no minimu da sese saade na yede ma eyere no mu nua mema no asechire ne se osikwan yeah ya kontasekan ai sekan no tete bre ne full say ye do enti ye ma ne sekan a obi ba onu obetimi dia do obetimi dia sikwan ba se bi ba da kwan na ne ho ne mom asechire nkasa sa kan kasa no sikwan oh okay eti efisa bre na ode ne nua ba no ma na konta wa be ho babofo hwe se wa ba twu tibia o ne nua ba ne ho no okura ne sekan on farma o kwan I see eno de no kura minim da wa kire me ne ye nkwa sorry for ne ho ayo won ze tete no ye ya mamre a choice of a family. Okay. Asafo, a bunny who are dear yemua, they have no role to play. Sorry, I yakono. Sorry, I yakono. Awari ye jini wofi. Enya asafo. Ene je awari. Edubre was say yen kasa as individuals. Yet yes, say a bunny yes ye warrior because a woko awari ni ye warrior. Yen nyina no ye som nyame nokre asafo betimi aba bedi ho adanse se yen ye pa ena out of yen but se wo ba mamre mu pa de a asafo nsa bia nka ho enema ye de ye oba ho ade no asafo osom na awuwo mu no ne die emem I see ye make out say because e bia me so me som na soro wo som enti esom die nim and then yes sane many near modernizing near man afono yen but asum akamamrem ehwo de ayo no asum bia nka okay yema oba na ntuma enye ntuma bia nso ne de ye oba ho ade ne we bi ne de ye oba ho ese won set ntuma bia yen ntuma yefrei e bia woni din enti no ye to ntuma na ye hwe ntuma no edin ansa ya toto enye si otuntum oh si e wo obapa okay ebi ani brain soja ye wontuma ze de efrawi eniwa won ze eniwa entino entuma bebre wo ho entino ukoto ntuma no so a ukase me de koyo ba ho ade a esanse ukoto ntuma bi na ase wo be ka me ho asem a me fa konwa na kire se ekutia straight what you say ena tete no so ntuma no ye mfa ngu ekolak mu en ye ye hihye no wo ya awam enti ye ba ye so ni be mantamu no ye fi krotia ni ye de atwa kwan na namfo de akire se de be obi a be hu se enne se afie ye kom akogye awa jo enti hono so mano nhane so enye se we na ye na ntuma no enye ma na ekoto ntuma ma mema me de ye omho ade mpacho sisters no motie ye saade ne ade ehia me papa enne kamia ye se ye mana omo kɔ ware no omo ni mu de esen omo nanom ni omo agyanom a ye kwa akogye aware amom ena aware bebra ye ware no parents agyanom ni enanom enhyira papa bia enhye da nni akiri omo ni di akire de but omo nhyira papa enni akire sanse be mana okɔ ware no oba se onu onimdwom sebe oba wiase ansanase ebe wiase enti na me kan se tete no se wo ye oba na wo so aware a wo di ka tenase ma be ma eba ebeje wo yire na se be ma ne ba no so oba ware o na se na busuanfo ne papa no ma ba na ye kiro mo oba na chi akwan a enye wo na wo ko kire wase se me de me pentoma color red enam se oye oba tanti onim se wo a wo be fra bi fita ube fra bibi kokko uwie a ebi ana bibi abayie enti entoma no ye wo hwe GTP a ye wo entoma bi ani ye bram enti ye to ntoma na ye to ni nyina de fra ye to de anim ye fita ne ya to de anim no
eni ye kokko a wo kra betimi dia esiesie said obi ka say me kwa asore me kokko mo ne ya to de eni dum kakra enti omo no mo ni muto I see ena onim ntoma din a obeto eti ena otontoma no nso ama maami a onim ntoma a obeto won se de ye wo ntoma bi e friend kwadusa wo ye wo ntoma bi se afamenwawo ye akutia ye wo ahinnepa nkasa wo sha most of the time say ebi a obi kra da ne benkum so ne ye kokyera de a ye taato santoma no eka say wo kasa ahinnepa nkasa na kire say at least who praise nipa no enti ye wo santoma no what you say ye toto a ye de eka ho but ene no emayo ani se omo no munim kale omo no mu kire de ye ne fe enti ono abekọ akoto na oba ne de agunifie be ma mi nim ho hwe be ma papa nim ho hwe na breso a ene ma ne kra ye san kyekere ho ewo oba na chi ne ya soa ebi okra da ye be ye oba ne ho ade no ye du oba ne fie a ne ye de ne ma na fa wall so ne ye de ama be ma ne nkrofo wa abonten. Let me tell you, so we are abaywa and now we are brantie na wanso aware na wo maame na wo papa no mutias na wo yes ade na indirectly is an insult to parents. Fa we ya abo ntoma no ne fa bo bra se ye de yenkomo na esi wo ho but obi yes ade ne bia wanya ye wie sa nipa no onye den wanya ye wie but edu ba bi no ohu se oba no kra emfa ono be manana wo fo onye hwe ya mo mfa sobo ne mmoba no ye se fapem ne se ya edin na abetimi ayesi yanka say say ye fapem na asofo no omunyina nchen na abusua enji omaware esan se aware mu asem ba on say ye gi sa ne ma wi a ye gi efutuo e wa aware ase abusua ne tufo enya asofo ne betufo me mechi betufo wo wachi betumifo ye wi a ye yi aware achi taafo e de ta aware na chi aware achi ta ni nya maame enye papa ebi a me ye be yi mesewa bi ene me wofa bi na be ma no nso ye nyi direct because obi adone ba na e de o mata aware na chi sa aware achi taafo no ene expect say misunderstanding problem bi wo ho no mo ntiase a sankrofo no mo kom ho nti eta yi empanyimfo a omanim onyam a omabobra na de omata aware ni ye wie a na oba no aye na aduane kese eno ni aduane a ono ankasa oba no enoa a ye de kọ beema no ema beema na busuafo ne namfofo ma omunyina omudi na eno no ye de aka ho ye wie a na ye de oba na konkunchi ema mpanyimfo ene oma ne namfofo no ene de oba ne koni kunu fie ye du a ne oma gibe ma ne ho bibi kakra ne ye jawo se koda wukunu achi na kire sa aware no washaware asia no amamre mu no ye chese ye dim ya kire fitinura ene ye to aso ne enti de wafom no wanya afom enti se koba se enimti ebuo koma wonchifo fi be ma ne ho a anano fom so na wo ye na so ye mpese sanfom so yi ebekoso a sa anti ena adwenhyira amamre hema wachire wo no afa na wo beko bia o mi dem tuma kra de me am si so mi obi dadanti me asese nwu ekola kim ne fa nkoye me ho ade first mistake mpacho ye de yenkomo na wi enti fa na fa to awabrabo so mpacho me ne ahefo dase yenchia elder Pia o Duisburg wajibre a o tie na yenchia me boss Yewa Kofi Adreji CEO Kofi Chrome Pharmaceuticals anopem dase ye do mo ase eda won so ase nti abosia ye wo Ghana bosumim nti ye di Ghana nkomo pacha otweme me ba na ye di nkomo fufuro Savida Kente memo ache ye wo Ghana bosumim de na ye Kenta na ye Savida Kente Diamond Excellence Awards for so akwati ampacha omo so memo ache ma ya de se mo hu ebinum nyuma na mo bo mabaso na me ne nkomo twetwe no de etosumienu no me wo me maame no mpanifo mienu bi ewo me nchen a ehia mapa se maame mpanifo akwanya se nkomo twetwe de
bie wani na bie waso na ubenya bibi papa e de afrim because oba wiase ache onim se de wiase na etie ene de ewu a ebetumi abo happy birthday nkoma honorable Adam Muta Kaila Galsu. Okay, until your former MP for Damango Kuku ase oma happy birthday and happy birthday nso nkoma Annabel Sala ukunu Audrey say nyame enshiraw papa na glorious birthday we nso nkoma Oraire Doka Samoa okun amoa ye ne no wo ejumemu ha soundman sound engineer no so say oma happy birthday na Mr. Yamra yenkomo chichire no so me ma me mienum ya make oma asem ba ko ene anti comfort a champion friend no anti comfort na no come antone yem anti comfort pacho akwaba yeah media yeah that say na me ma me ba ko so Dr. Victoria Nogbe Dr. Vic pacho akwaba da masese mamba me nchen wa hanum say na wo mo ba ya na hwe yapunu yisu a we no ma ne yewura kitchen na ye hye apron na akokọ nso butu ha na akokọ ne nchen so kosua na sisi ade mu ha yi a atokọ ne mekọ na sisi nchen no chan mekọ kosua ne mekọ ka ho anka mamen ana so be chere me ne ntia wan fa nsuo anka ho na afa nso ye book nso wa hanum si atro so cookbook na te say obibi at the mouth kosua cookbook atokọ ne yes ma'am de wa sese no punu yi so obra be na ade bebo amaye mpacho me be chere amanfo ema mema nkwala sentre sese edi kosua okay na me di akokọ no emu abase ene nkwala no ade na wo ngusua no obi wo ha ohun na akokọ da entu bi san se kosua hwan na to kosua osemekoto no wo supermarket nti ene de me di akokọ no aba okay na mde ni kosua ka ho ena me san be kire sentre esese wo papa mame baby akola oko school secondary school ni esese odi kosua abrewa akokora ababawa ene middle age 40 say ye nom ye ntre esese edi kosua na mrante enso ehia mo na munya ne ma ne bi amu no no mo no mfeni kosua enka omo ano no mo di kosua omo di kosua ko ba jira mo na so gbadwuma oh anti asembie ma ho kosua no increase wo libido kabiewu kosua watinka mema ema no kosoro epegem echa niema bi amonom no eno ye de ya no ana ya chie me pacho ne ya no ne ya chie na de se ye kosua sa okay de ya chie ya na anwa no na ye me problem sa wo chi kosua mienu a sania won a ye research ne kire ne say anwa teaspoon atreketekete no baako obetimi di achikosua enan oh okay kosua wabo afra na wodi uje nene wo nchene kakra wo tomatoes wo vegetables wo di afra na wo chie no chibom no ensesa anwa no tai ho na kosua ni sa zonto ewa anwa no ya ne ame anwa no eboa wa mo adane kosua na wo chie adwuma ebedi wo mo ana okay na antare ade nu mo sese kura de frying pan aba wo de chi a entarim okay etu betumi di nsuo achi kosua ye frɛ no poaching brof kase wo di nsuo ni gum ne huru kakra wa bo kosua de wo ne ma na frafra wo di gum na age chewo chewo na wo pestie wo anwade no nsuo no so be ma wo chewo okay ebe da ne kama no wadi wade jo anwa bia no so wom na akofa asem foforo aba Matthias ye eye me de said Dr. Victoria so ha because enipa bebre ne wo adwenfa kosuadie ho enso anti connections ye no mo wate ase se wo mo middle age fo no na brothers the sisters ene mofra no obi ani kosuade to brothers no a mafo mfichire ho anono bibia no anomo in the name of energy die se ye be power enso krade bia na mu hojo no munni kosia but ayi asane mema Dr. Victoria bem no anti kone boaye kakra na ye hu so wonso kosia ho adwuma wo ye wotete se ye se enini dodo enini ya chie enini ya no udi ni bebira na akoma na na ase betata ana me na mate
ni nyina samu nyina ye pia gu kosua so nanso nyankopon adom researchers enwumanimfo bi adosu kwa wokosua mu ama won ama ye hu se se asama ye di tu kosua so nyina nyeni nyina na enokore eni se kosua ofa kosua ba ko eye duane mua nti ye frame superfood. I see. Enuane mu awodi nyina bi wom uwi a wanu mu nsio se ne awoka ye no kosua eye ma ani obi a umma akola kosua di na wampo hyase di kosua udi a cataract ete ebi nsi wani so saa ebi wo wani so nso a ebe kofo a na ko kosua ye ma yani kosua ye ma ya dwene kosua wonuane ayi bi a ye freno Colin ebi ka no Jolin enuane kakra bi ne Nyankopon boy a ewo saa Colin na kosua de ewo ne pa okay enti wudi a brain wadwene e develop ankasa okay obi hyeyen obeka se antikone ebuama ema enye nimde wojade ti wode ne ye pro abese hayi na wode ne book nso ye cook book no akosua nti na waje kosua ho na so doctor te eti de antikone kekanya doctor beboya me ye hu se ye ni anaye dia ye hwe ni ye Dr. Victoria Nogbe dokwe said antikone ken na me o create no si ho a mitimi kono abaye du metwi makwasi ho said ne makosi ho mi ana o say superfood wo superfood na ne mi wi a mete ho ana medikosua no beye du na manum nsu aguso mpacho ye nta yo ye dase yo say ya bedu a minye medical doctor okay ba mi ekwani doctor okay but ekwani doctor no yenso yasuasua sa someone agrekefo no agrekefo no eno ntina ye wa ha anopai na I'm the president of the Apex Body of Women in Poultry Value Chain. I see. Nti ne o kan titro ne adwen no. Nti over the past 4 years no, there be a donations no. Ye the mental hospitals. Ye the nature pantan. Ye the nature psychiatric. Ye the nature orphanages. Because be hon and kwa no brain so be develop. Sebe ye nua no ma omo wo ba bia me kan so se na adwen asemabam. Enti ye donation ye niama nyina ekoho. Enti say no. Near all can we say there are several misconceptions about the eating of the egg. But bibia wudi no wo ne kwanso ne kwanso nti ye di no ne kwanso ne brea ye say it's a whole meal, it's a super meal. Wodi kra na the whole day wanya hwe kra, it can carry you throughout the day. What say what I to kwan a wo foka wo station bia woni uka wo say aropatututu no kosuaru no kwa de amafo frɛ no pa mepemeko bebre no agye nsuo nso ahye ne bag mu enti se kwa tenten kura obi asi wo rest stop a won si bi se wo mote enye nanum na ne de enti se ehu se nkrofo to kosuaru ma meko bebre afa je ne kakraka ho a enye nanum na ne de sa aropatututu no ana mpanyifo so se ye nyin no na ye bones ni ye ho niama nyina no eba fo enti ye dia it repairs some of our bones and Dr. Vicky ye tight you say to say me mama say ya mama na mo ene mutifi oti ho 74 anti can experience itself anti kone yes my dear every share dio so nine and ati hoyi kosia di enti na me so papa kosia na reduce amafo nso se kosia no wudi a wo ye kese dabi na wo so a wo ye den na de ka kosia no ho nti abua wo sa dabi anopa me di kosia ya no amienu ene me meko me di wi a na ma no mi tea kakra na me de me vegetable na mom me nante dabi a 40 minutes okay unante sa 40 minutes every day I see I just me tu kwan e hokra no me nya ayi na meyo okay enti me di kosia mienu na e komo neme ko se kodu baby na me so doctor ni me pa obi a ni me ye ni pa kakraka enti me di afa komo neme mi ni di niema basa obroni said the satiety of egg me di wi a me kon not hwe okay
enti eno ati bi mu na me num nsuo na me num nsuo enwumre me nya meduane kakra bi a madi afa me yesa me so tia na etie ena ati wa no man kan twade me pachaw de wanjen me pachaw de bi me nante sa eni kosia di eni kosia na afa me di me board ya pese ne me niam kakra bi me no me nkwa me num kosia nkwan me num kosia nkwan wo ye ne sei what ye uje ne enam nka ho kosia nkwa o on si e be ye nkwan a ye twe je ne ne ye de tomatoes ne ya chibu kakra enti wa ye sa stock na wie no no abokosia no de gum I see obo sa ye mpro what se ne akatwa ye scramble leg akatwa bi no nkwan no ano ne na na ed utumi didi fufuo ye nkwala no ye maame no ewo fufuo a da obenu akosua di bia to ufufuo so na sada no ene ebronya na wo se enkwan fufuo ene nkwan ne kosua ede yi nto betumi anu anu hole na dem sere so obetoto enam bi aja misro se mebobodi ede account no akosua na fata yati ase Dr. Victoria eboya ma baba kokro kan ya aka me koma kese ne se edu sa International Women's Day say ya extra o jumedie no aya omo achede ne ayeye bi a omo de kire anuanom a omo sebe omo dream home kakra orphanage because abofro orphanage no oni adream tie te sa abofro no ne maame ene tie de ono so wo asylum down hoyi so hu de me kire pantan no ho no ono so oni adream tie enti we kra ya futu sem se ye wo bibi na ye de ko baby etisa Yeva Kusianka ho. Na kra so ye president of also the women in poultry value chain. Women in poultry. Emma eye enkoko kuayo no. Wo ye mu penny pa. Eti we kra na ma no a eya na eto de bia bon se de ya dwe ko so aye pampers no ne den ye hu kura benya kusia. Oh, ne de akoba bi a eti efi na ekono mu tu ye fo se sa egidie bi na ewo kusia die ho no. Yehu ye doctor na afi yesa emungu because kenkeka kasa kwa ene anti magiti ho no so 74 years anti comfort fatami a me da say enti no ye nkomo ayedi ye no enyina de chese International Women's Day edu sa abosomi we mu aya na ema abasobo ema ahye won ho enkuran ema abo won ho so akwa anim no wo se we nuonyam te ho dwumade no bi da robo no na mo de aye kosua nso ho da robo I Dr. Fake mpacho ye de yenkomo ne bawie bibi wo ho atwa to a say International Women's Day se ne ya waka no say ye bo emano abaso na afi ye asema ye ka de say globally ne say gender equality today for sustainable tomorrow. Nature say a man in memanka bom enne no ye madache enkoso. Enti yen slogan is say we should stop the bias. Enti yen chichemu no. Yen chichemu no. Te mo sha ye slogan yen chichemu ne ba ko. We na be matumi ye, we na oba tumi ye, oba tumi nye, we be matumi nye de bi. Me try the watch motor school no do baby no a man bebre qualify ese a mema no to the extent say ye change mema dormitory baako a whole block and ye girls dormitory na just a man on so ye she on kra wo mo so betumi aye ne a mema no so nti ye giant chichemo no nti for activities no ochina se ne ye kan say nkora ne na ehia ye titiro no ye be call Medina Polyclinic ho ye frɛ ho kekele nti ye kɔ ho a ye hia omo postnatal and antenatal clinic maternity fo no na ya kye nkosua ye benua bi na meko ka ho se na ye be chiche fresh ones nso nti ye fi ho a 8 March na ye Tuesday na nkasa no ma no ya ka bom first body of women in poultry value chain ye wa kwa ye frɛ no African women in animal resources omo so ye enwan omo ye preko omo ye rabbits omo ka ho and African women in agribusiness. Woman no more processing agri nyama. And there is a big foundation, Agri House Foundation. And you monthly market. Until we have moved all the market to Obra Sports. And F March Obra Sports all the way. We do how benya bibia or whole market.
And wherever you are, no, move towards there to shop for your international holiday. Yes, mami. Pacho, ye no. Ye wo company bi a wo mo ahya se wo Ghana. Ye friend wo TLC, the little cow. Wo mo ne America Soya Bean Association, World Initiative for Soil in Human. Hey, yante kono ko school no wa ben. Boy ye omo ye ne on abom. Won go beka celebration no eye 8th March there no. Enti won so donation na ye ni nyina eye nkosua donation ye be ye food bazaar ye di nkosua benua nuane abeche free brabedi bi wo ba so ankrofo ho ye be kiro kwan a odi kosua be ye aduane amodo enti the little cow won na aso ye mfe yeah that say enti dache hene eka me one of the producers no ho na o chere me say said ye why no package no si ho no ne kwado enti crew na we chire ho na ntekone wo kosua no a onu an no ena wanka kosua kenten ma badeda ne mako ene na dache sankan ya santi ene dache hene antekone se waye na sede pepepe enti antekone one Dr. Beck nyamesha mo nti so tiwe chire mo fra na ye be kono ka be me na sa ye pese ye ma na omo ho no ye hye won kran bebre nya Farmers Day award enti ye pese ye ka se ye ma wayiko wo mo ka ho na nya duane e wo ye mai so so we give them all the glory and ye hye won kran se wo mo koso emfa duane mai e wo Ghana okay jo ye da say enti me da me ma me num ya say efi na ekono aya susutieti na fe tie penifo say because ebekun a ka onya 74 na Dr. Beck so wa kire for dia wo hu sa wa hoden a wodi yekua 65 na me hyiamo pamcho ye di ye nkomo no awie na me so ma me fa we enso so mpacho pa Pastor Emmanuel Tene Abigail Denta nyame Adom Ochna Agape Baptist Church sehibe kwai mo ware esiedu honorable esiedu ese otamochi ntinyame hya so pamcho ne nkoma me ne modi wa afisem so no ha na brema kwan ma me de esie me ma me nom medamase nyame hya mo sama konkan wo ma mu na yedi manam achi yedamase wai ene kosua nso am no abreye ye bedi ya da se ebusia ba wie na sample for je ene abedwa fort na se pense mu ena edru so me de ma me kira diamond me mu achi da se anopai ya samu achi bi ma mu akwa ba Adom TV so braso se yede kabedwa mu pense mu na ne was special edition a yede ebro ye ba behwe ngomasua eho asem yese o ma bia mpuntu safo ne ngomasua na secondary education ena ye Mastercard Foundation afato ho so se obetu ho anamon wadi ho nkomo waye mu hwehwemu watu ho anamon bebre ebinya to base na doso mu na asempo a eda wodwumadie no eso anase ne nkomo iso no o se equitable access for everyone se beye na enkonko base akwanya a wo ho se yebekọ entoaso sukuu no enkoye nhwehwenim nemum obi abenya ho akonya papa ebetimi aboa sanse se wo hwe omen ye nwumasua mu nsam na ekame ye se nipa dodo na no ento so school na ho no kosie nti se obekọ asi ho no mo a ede enimde na wode efiri ho dia kwakọ obi adwuma ma na so de kopa adwuma na sempo wode befiri ono ankasa nsa no adwuma ase san komo ne benya to base edi ne na no pai ye wanimdefo abene ewo enwomasua mu yie papa otu ho asi wo so ndie enwomasua ho bra no babontie no mo ebedo su ko sanse me ne fa na se ma Hepa Plus mixture eye duro so nko a abaga na dwaso ebibiduro na ebo widie no mu bra ma unya hoden wonum toso ma otimi didi ewo ahoden so nko bi e de mani padua na ema ne sori ti anyado anti so obanum bi ne so obayare de mo ntem kwan ewo papa afei Franco Trading Enterprise ene phones a ekitekita Ghana de hye dodo na no behwe no na Franco ena ede baaye sanse iPhone Nokia Samsung papa ni nyina ona kra na dodo mo de bo man mu na amanfo kokokutu biton wa wo tu phone ton anase o to phone ba ko mienu miensa wo to biton no wa o pe ba ko ede ade odwuma no be ko Franco Trading Enterprise ho ene bo no fom ene o de Franco air conditioner ba ebo nyunyunyu so antwe power bebre ne bo no so da fom ene o Franco TV 32 inches ko 55 inches ubenya bi achese ya ye SUT Ghana weather na pa ena eno danchen a tabletop fridges Franco Trading Enterprise bi aba laptops printers ne home theaters
bibia obenya bi ewo Franco Trading Enterprise hyɛ so say adwumaniti wa dabraka Royce man hwɛ ne won nkrapata ne dɔso pa okɔ Google Play Store na App Store obitima download Franco Trading app na go phone so basa phone eso na ada ne shop utimi order ade online ne de abro ba bia wo bia yɛfɛ ni nkyerɛ St Andrews Healthcare College ebia woni so ade hunu ene sɛ wankasa na wo babi eba bɛyɛ nurse ni pharmacy assistant na sɛ lab technician misrewo fanako St Andrews Healthcare College omo achechefo animdefo ewa bodin mu dura asabia bia we wiase ba bia agitum obetete oba no amane da chia brabo asini nemum ebi onu sampempenso no otworo nsɔhwe no ankoyie wantwa yie opese utwa biem ana sɛ otworo biem a remedial classes papa St Andrews Ultimate Media wono eye no nso eso ani papa yadomo suko ahu ne agi atom nti hwomo kira kwan asemfo so de ne potamu ɛna omo CD herbal capsules eye immune booster ene coronavirus ye ne nam mframa mu age o ma wiase aboso yi se ofa ho adwen se de se opebo ato aba no ma no so pe bi obetu afa no wo de ne se obepe immune booster immune system no was right ade ne bakore tran so ati ase CD herbal capsules be ma o sa ho den no ena CD ointment so ewo ho waposo obi aye adwumaden ball bofo adwadifo amotransi chadrafo bibia ye wo ya ewo wedie me free entrim kosi no mpem bia no wode eye CD ointment no behwe na wode aboho bra no pay mpanimfo ana bidwafo a me no mo edi dwumain eye owura Peter Pate Anti eye obi a woye education economist na je se enwomansuamu no de wabene yie papa na osaye professional researcher or data scientist enti se yenkunkyire nsem yenum asuko yenhwe ensunsuanso a benya wo nipa so ne mfaso de ade beba ne ho keka ho ne de wabene reputante atena se dada Peter me mwachi mu akwaba boko de me hu wache hu se awon fe na ba be matetena no ho de anense bibia akoyie ana me bwa ana minua ba Anita Oforiwa Edubuahen enso so eye lecturer e University of Education Winneba my lecturers na manage omo ba yeso mo na ya na boys ni suro mu no Anita boko de yeda twediam ponyankopon ase before kra se ye be hye nkomo na ase no mame nka o se ye wo Ghana bosome mu nti bosome we bibia wo ye bia kai se wo be ma Ghana ho adwen Ghana ho nneoma edimu akotene onta de shemu adidie mu wona ye bibia en bosome ye onya akwanya holidays ni ade be mu a tukwan kohwe ye tourist site ahodo a ye wo ewo man mu bi o area no wetimi explore ba bi wo ho no mu afo se betimi abansra hwe wo identify no mampanifo ene social media kra na wo de ato se ene ye nyina wo access to Facebook ne Instagram no ne ho kaka ho yi o copy Adom so a yenso ye behwe na ya mampanifo aso ate ye man no so na wi aso chichira no bi so mu aso awo Peter mamema first 2 minutes na yenhwe yesa secondary education project yi ana se secondary education series ya mafato so den poten ne botaye no medawase mecha etiefo ne wahwefo nyina wuhwe ewiase nyina wobehu se mabun no na edoso in fact wuhwe Africa titiriwa wobehu se mabun no na edoso pa in terms of wuhwe population ne and they be ka say that you know the future belongs to the youth inti say opese wo uma wo kro dachi ekọ animu a I was say we share the way I be training wo mabu no say na be ampanifo ni fi ho a omo ba be de omo ba be take over no omo put money in a proper enu nti na Mastercard Foundation omo share no say addition ya de ehu hia nti wo bi wo hwe dwumadi omo di a ewo oman different countries a wotimi wo say omo de sika ehye mo boa eto mo nkan wa ma hodo so Ghana kwaso mba almost 10 years grab back no query discussion say school mu eboa nkofo emo mutimi eco school eno mo hu say the way a yen sister education system ni tewa Africa no na youth no so edoso yiye no kwan be na be fa so a ebe ma mofra no won
omu dachi ye die ni won adwuma ye niema asiye akwa betimi afa so anse beti yesi hwehwe yen secondary school no mu senior niema ekoso ne yetie mofra no won adwen ewo ekwa obufo se betimi afa so ebebo won yiye ema at the end of the day no omo nye birthday ma society no omo boa society no se me de ko chika kra obehu se most of our policies say wo education sector no had been on primary education. To say, or share school feeding, capitation grants over the years in primary education, and I focusing on because we thought Sabo Frandable Modia, GHS, not just in Kenwan, but what share statistics in so say more probably home wages until recently no mutim to also secondary school, and the reason was because of Fabi Anasika, someone Jeda Niwo in school near Mano and to Toyi Inti, Mufrano Muktra BC, you know, omuntimi to aso call secondary school. And so yeah, I didn't say senka bofra na we secondary school na otimi ko wiase mu ekoye adwuma. It is hwehwe secondary school no ne hu niam a ekoso wo ho. Ye hu niam a mofra ne hia, ye hu om concerns ne om issues om wo a ompeso mu raise. Na yetimi a project ne ye de to aban ne aban a wo Africa nyina animu. No mo ti ase say secondary education is very important. Na say ye pese omanu iye die ekọ animu na youth no enye entoto omunye niam a ensene fata na dachi bi omumeye adeso ama omane dia na ne yentie won hu ade na yemfa secondary school education no yemfa titi won yiye se ne be ombetimi aboa omanu yeko yenimi. All right, Anita, every mudwumadi ase dada mo awura mu a meka se mo hwehwe mu ne mo nkomodie mu ne me bia piepie dia niam asa na piepie with regards to secondary education. No? Peter, na mabu no say addition no was secondary school. I say it's about omuni mu pe enye ni omo de omo sa ebetimi aye. Eno ni ade ba ko ana eda omo ni so say ade nti ni enche omo ade a ombetimi de omo sa ye. Manya small technical issue bi wo microphone nti mamema Peter Entwaso. Peter, ode ma mentwa me hokra mra na rectify CCA na Anita nya kwan. Ba bia odi free ba no manage ho pa ase ade no. Said ya ade bia ka ni chiwa mpo no. Ho no na fort no wa ama man yen hye dan hu ya ho ano. Yentwa ho mra CCA. All right, yamu akwa ba Adom TV and pensin American yedi different level ye hwe ye ngomesua ne mfasode ne nsusuanso pa bitimi jabre teacher ne secondary education na enkomo ayedie no ebebo me no mienu nyina ne mpanimfo ehwe ngomesua so yesi aso pancha asemuti nti mo so mbra ha na enkomo ayedie no muntie ni yie papa we eye unbiased anti-political research ni discussion ye nti mo adwen ne mo aso emraso na Anita mame ma ontoa enkomo ana yedie ni so before say ye be breaking no na sane americano no ye bisa youth no omo problem ne say ni omusua no eye ni a omo ewo ma adwen mu keke enye ni omo de omo nsa omusua ne kwotro nso hwe ene kwotro nso we a o si ma pass nti ese me ko university we wako university we no akọ join unemployed group association nti na afi no school no kwa so be na ewo ho oni skill bia nti omo problem any say no any say yen change education system ne kakra senia at least obenya nyansa ne kakra e de apie but obenya skill kakra de aka ho senia opie kwa na oni bibia te ukranim de no kura nsanwudwuma no eno na say youth no air fight for say yenye education in that manner say na ebeboa wo say o mantimi because we share research ni mu a na che say nipa 100 and start kg a o mu bedru tertiary level 18 pe ene betimi area university into 82 or so number na aka no ehe na o mu wosisi a then o mo ye into then o mo wa ebetimi amoma yenye o mo ho mfaso as o man no into only one problem how youth no. The other thing is to say almost senior to say globally senior near kwa to say machine bibia ebedu maybe no na near bi ho a nipa time ya to say machine be ya ma into we ne hweye into yan sambo no mon senior skills in
digital literacy se umbetime so manipulate machine e de aye bibi nti nema bebre wo ho a youth no share with us say this is what they want for their future because you projected by 2075 by 2075 no Africa's population is going to be a double of China and India yakabom into ni special skill bia yamfa wo adwuma na wo koye den nti no ne omo problem a youth no e ka sese a wow Peter me share mo findings anase nkomo amodi na focus no say de okay ewo secondary education no edenti na mo anhwe any other side mo anhwe tertiary mo anhwe bia basic na secondary ho no na focus no nyina wo. Okay, so say medical child say already there's a lot of anyama bebre a lot of policies say primary level no. We should even the global feel say no you okay. Yeah, we should the global there was something like education for all by 2015. Then no you targeted omo basic school nipe. They were thinking say by 2015 no abofre bia betimi access basic education. Capitation grant, school feeding, F cube Ghana, ya forces say a stress so pass then cramp on Esabufrano by basic 9 they said in Utimi. There's been a lot of focus on that. Again, we share Ghana specifically, we share education structure now. In such a way say by the time anka ube SS no you are capable of entering the world of work. Ubetimi akọ ye adwuma. Enti say education in that way then it means one training course was secondary level na and kwala no ye training omu yiye amometimi akwa ye adwuma no and say ye no biara say na etia because sana ye system netie and in most African countries in so sana netie say by the time I will be secondary education you are qualified to enter the world of work but what is really happening then na course wo then na ye kire wo mo say we share the way we assess and Anita Kano soft skills and skills basis leadership teamwork communication collaboration any digital skills na say yetimi ma mo phrase and maybe because they are the future omo na that chom dia the Mastercard chance no say no why don't we now focus because there's been a lot of work here primary and then with tertiary in this way clear why don't we now look at the middle side and then the echoes wankasa and are we preparing these kids especially those who are also between secondary school no between 15 to 25 and most of them were in Ghana no who do almost 14 years of education we now around 16 17 18 where we are ultimately to abampo into what are we really putting into their mind then they show one dream na omu contributed to the growth of the economy into na focus no ewo secondary sector no share and also say ye more the needed and I say the requisite nimdia ebetimi amoma service whichever area omukakura na Anita edi kan no ye hwe no emufra no enye emufra ne say education they are going through education system no mum then mum hwe the way we are ne sesa any nema ekoso we are na education no and prepare them enough for them to enter the world of work. Mamima another example say we throw wasiwe that's 1% me call university. Sure. It is uncle most of them no, they have to still go and write private. On bet trobi or media so try be 6 7 8 times because want me enko university and the results no me the results ni entimi so mani nya adwuma bi anye intakora na kan sensemu and so there were a lot of these kids are omuntimi anto aso anko university and a tertiary institution now at the same time results no embo omuntimi nya bibia and they are just around doing nothing and no say secondary education system no ye di mamofra no omu say enya dia prepare them adequately enough say ebetimi amoma ye na ebet say omutimi ye enti na omu wish say we incorporate a lot of skills into education system no ye modern na ye ma education is something practical something relevant ade be ma reporting can it should be something that is relevant to their lives to their society because at the end of the day investment na Mastercard you say uti obi school fees and investment now investment na Mastercard and Mastercard expect said that investment never yield the result inti say ye sponsor ko for school Mastercard sponsor kwala you school omuti omu fees omu build school infrastructure na at the end of the day no mofrani pie na still no they are becoming burden on the society na che say if kana and say scan on their shame no so an share that amount for so
Anita yen hwe access equity no ho asem akwanya ewo ho ani bi kra minim so wo de be shase kra free mo hwehwemu amoye no mpo no emma nkasa kra no omo so sabio omo gina bre especially eba secondary education no so omo so no ya creative space bi amom yenim se emma especially and bibia mu no ya na wo se ye mo from special attention bi mu find out bibia etesa na fe ye mfa mehwe access equity no na yeah finding out from them you realize say emma baby say omo go school pa na u tracy from nenti omo go school baby na who say in the past so obekaya it's 1990 something 2000 no say no girl child to school that education campaign no mo ye no amma benefit abam emma baby say omo go school pa nti we are seeing say emma ni go school but we need to do more. Okay. So, MasterCard, for instance, almost another way campaign for female education, CAMFED. Almost sponsor my baby, Momoko School by university where they have a hostel for them, a CAMFED students in Kwani, campaign. Wow. Yeah, mom stipend, your school fees, your MasterCard Foundation for Nana. Omwana ye bibia Fahonka, Mom Bibia. And Ushasa Mana, CAMFED students now, fans or more University of Education. They are doing very well. Me interview some of them for an exchange program ewo abroche na students na department in nominate on buying no more 6 of them are campus students. Wow. Meaning say senior yamma the funding anyway any support they need support ninti no omani age adesua ho omani age adesua ho nti most of them too almost omo project one of them for instance or support inclusive education, so students with visually impaired students and all those things, or assisted them with writing their exams for the braille in no way saying, or assist them. Into what we see here, and say in terms of equity, no, say a ma eco school, but we still need to do more. If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a whole nation or a family. Because oba niko school on tina say neba enko school or betenefi or better say neba neso ebeko school ni bi. In terms of equity, no, say ne ye ba closer to a mem and rule, but we still need to do more. Equitable as I can one semi percentage, you know, ebegina be say also strike here. Oh, so it's around 45 against a man side, no, and then the other is 55. Yes, the 55. And margin, no, yeah, a little close, but we still need to do more because Ghana, senior your population ni grow no, ye nya a man no more muko school. Now almost so be serve as models to their children. Now it will help the economy because uko school na nya nim de no, na it may be contribute to the economy now. And one year be cost mining. Peter, omo sebe onmadi dem enso so akwanya no ho asem te say de na mo hu fa ho me da se MasterCard Foundation enhwehwemu ya ye hu say omo a omo wo challenges me fan say service na kan no omadi dem no omo so omo wo problem kakra and say yen addition no enye ade a eboa edi omo eba bebi oyese omo bedu mechanics am person just say who say ye free bibi inclusive education senka ye de omo nyina ebe wura school system no mu with omo ni those challenges no na omo access education but wo share omo special needs and omo wa and case education in such a way say those mufra so no ye benya special attention then amom because who akola bi wo class na dinim no encheda nkoso ye ebia wonhu ade ebia wontimi nchro ebia wontimi enkasa se ne kwala ni nyina bekasa no san kwala no ese wunyamre ede mom answer no matimi apeki up some of these things ebia betimi krampo anka wo bomode nyansa no junior duma ye kan hu bi ede mom enti study nature say samofra ne eje say enem addition no se ne tie sisi ane de mom kra wo hwe addition mu a we be friend discrimination
say wo chia de na at the same time na so no uma attention to mufra no senia obia ne na ho de esifa aha mufra ne say yenye won sa nti won nyina ya kon nyina abomu e na wote ase a wate ase won te ase na ye kosa and report say that kind of discrimination practice, that kind of practice and I just say me ba some work class le bia e bi ye shabre na ebinom so ye slow kakra ne ho nkeka ho no ye nhyeda enhwe say oh we ebehia special attention be because of the slow pace of learning and understanding no ye tumu nyina afra it is a brain for we class do you understand yes sir exactly na just say mine na otie kire ho no de ye twa na ja on te ase woni abofra wo class na so enhyeda nya yi nke se nya technology asumodin ye betimi ama na atie yie abofra bi wo ho a wonhu ade na wo tro board ne so no but almost sa na ma na nke be boa wo na nke omatimi asua ade yie no enhyeda ni ho nti ama o madisua no so aye den aye bibia e wo ho wow eti safi na odi ato a Mastercard Foundation onmo secondary education series no na eguso bobo ye hwe ekwampa befa so a ye be hye niam yie e secondary level no because nhwemu ame ehunu se nipa dodo na ho no suku kro no ekopem na apem ho a saa nimdie no nya ne betima ma na nya adwuma betima ma ne so aba mfa so ama oman no eno ho nkomo na ye die nti nkomo pa ye se obi ani ho aya na wo chiri fo asempa kodo no oda opa de pa kokotoko so nya na bro yembra COVID-19 eba ye school for nko dey 89 fie almost 10 months getting to 1 year ba sa na ja nse ba bia nyame mebo pesi na bonsam tutum mo ne na bonsam fa hama na ni binum todwe na maiwe bi efefe furu senyin obu wo no mo a wo awie obenya na nka obeto aso ne ho nkeka ho minim sa mo enkanta sa school for nko dey bu okra the level of BC kra dey ko SHS no kra no mu no na owo ye muhu sankofo ni biso na nso hye be na wo ho se bebo a wo ama bia wo ma back on track e wo mo enwumasua nana bebre men kase wo manu wo ho but say ofa through some challenges and no ani aba ho so yes e futu sakra nipa agise so hwe nto fa san so hwe ni mu a wo nani aba ne ho so ehun se akwala aba me den ma hwe no me ni adwuma me nwe school then eseme. That is the point most of them no drew. And what support can we give to them? In the way say most of them no we're trying to see say if their family can support them. Say be omo beje nkwala no ama omo etimi akọ back to school. Na omo je nkwala no ombe da hwe nkwala no. And also another thing. So they were looking at funding. Saying ka aban betimi aboa oma na nka wa fund wa mo musika kakasa money be a stipend every month be abema be 100 and 200 cedis a obetimi de ahwe akwala no senia emma na ndwen bebre na wa pay attention e wona adesua mu and then ebiso ka say omo ko classroom no so omo san ferry because omo colleagues ni bebre hu say no manyam nti going back to the classroom too is a problem for them nti then say some of them propose say nka ye merge so obekwa class no ko bebre obetena fie kakra se wanya fan obetena fie kakra but nka okọ internet so a ana say government e wo yi ti say no me Ghana learning no TV so ka portal bia na wasua na so osua wo classroom no besua online na nka opeso ko like you could make an arrangement say be your first be flexible na nka or school kakra na resources ohia so online no betimi access na nka watimi amaji too no by the time obeye betimi aye we no na nka school no watimi akonanim no wanya ne certificate nti nema miensa na omo kan funding say omo benya sika and they support the new home na omo have because they have a child now and support the be mom e wo ma desua mu and encouragement especially from the teachers teacher for num bi oho no ma o mahu se akonya ma ba akolabo ne no ne okọ aha no mo serew nti se unya teacher bi na o ka se o me adopt o bibi e how bi aba na be ka che me support o no mo motivate o ma na afi o ma samba back to what they used to be. So those were some of the issues nkwala na kan nansa intem se be bosome intem ni aban started or cut sword for a year
suku ahodo a yasheda esie se yemfa nkyira bode mu nyansape ena afei so no nkonta no ne ho keka ho ye kan STEM no science technology ne engineering ne mathematics minim se mo do enumu asuku ahwe because ni nyina e follow under secondary education no insunso pa be free mu aba ne bia de ye wo se ye we say politicians no omo the policies ne ba ebi ho no a most of them no be hwe no no hwe ne fa bia e be ma na score ne points but generally mo no makoye purely educationist no mo access system na hwe emfa so de be ba ne bia bibia wo se ye ka ho Peter Anita Beckham wants them, okay. Senior Medi Kanka, I think at the initial stage, me something about automation. Says say machine and a Juma baby. Sure. If you dear munim dear no. And say when ya ideas in science, technology, and engineering and all those things now. Not just say, and never way you know, won't mean yet. And only one thing into share almost listed skills be omope. One, 21st century skills. The guitar literacy skills, STEM, one thing as students no or the youth no, I can't say almost at least some knowledge in STEM. So internet you core science, core maths, and then all those things no. But I say send an EMI son almost hear more. Was science anymore. Send your mobile to me say enye Ghana kwa no bet na. Say photosynthesis also utimi nya lab obekọ no plant no kwan ya efa so awia no. Na atwe nsu afiri form na afi wie de oxygen ne ba bonten na ye nipa ye nya bi atwe ne ho na oti ase enye so ko be ko ni draw fish ato honom na say name the parts wo ho se na eti es oti ne ma na se se na e ba ne se bi a okoto situation bi a wetimi find the solution to that situation. So we say that STEM no a problem solving, and problem solving is so one of the 21st century skills. Esa utimi identify where baby na who problem e wo then I meet me aye and they are solving this problem. It is STEM one thing now or more fight for. Another thing so TVET. I think maybe ye bedru honum. And also one a year na youth no so access say yen improve TVET. TVET maybe enja emma like the national those who do the TVET, but we should incorporate it into the secondary education system. Okay. Well, until the B babe can kakra, send at least obe free honor. No, no, so was some skill be one in. Say my man in China. Yes, me the me general arts, me history, me geography, me economics, and no pen me but fa a little aspect of TVET ne make secondary education. Send almost yes and a manina, but ombenya additional way be aka ho. Inti ano ne sanse ma youth. Yama amanfo ntia say Mastercard Foundation omu anamontu omu tu nyina no. Eye oman suku kro ne yehumesua ehumpuntuo ne mfasode ebenya asoman. Nti na omu bi a won so te ho no wo hunu bibi ba ko mienu bi anan komo ayedie ho adwen bi about trimu a susu ema onmo ekunkyire ka omo nsemi ho penimfo a etie etia ebebo a ye bia homatrofo na atom 0302221701 221702221703 221704 obetimi abem na enche beba behwe findings na o report no se bi kura nya ni nyina nsem ni bi wa kira onbema yaso ate ewo eye nkomodie mu ana meanwhile no there is a birthday wish amemfa emfem quick na yenko ye nimze Priscilla Anaman me producer na wasend Abraham CCA was say my husband's birthday Charles Komla Siame CEO of K Siame Enterprise we a birthday wisher odofobi ede emau nana yawo ewo takrade right nana yawo timinga that's what me talking aponum to saying I'm not on swear. Ya ho ye pa Mastercard Foundation for ena ye no mo hia edi eye omen mesu hanko minim de wo a opese oditudwa yo pacho de me pese me kan se de omo church no eye kama pa na me experience kakra bi na me de to omo de so Ghana ye hia ade ewo book mu ube hunu na the practical no ye ja
me kai na me kopa adwuma ye me interview man who say yes my yard ye wo interview no na offer me say na me stop taking enti it was stop taking so anu na accountant na wo adwuma na me say when you adwuma for na waja e konti papa no so hu say metimi aye accountant no wo ne firm no enti o ka say me next adwuma ase ta na ne wo March February na as a was a company no almost submitted more accounts. In particular, Mr. Meeting me accountant here, memoir. Mon prepare accounts, no. And to me, not between who say a demand to me. But Papa, no. Trial balance, no say, na balance sheet in the file. Very good. But I say, me say try balance no yes say ya na say balance sheet na e fa woni so prepare accounts of the company say oh yeah cash book ube ye we say you can try balance but you need dia say me question dia na say o school account ya na say me e bi me eken yesua e de kotre nsohwe ohun yesua e de kotre nsohwe enti me accounting pa Mate, Nana, your point is well made. Mate de Nana ya kana se just say adia usua ere ne de okoshia wa adwuma na akoye de. Mi wa so wa tra account na twa wo. Ayi afi yemra na yenhwe ebia muhu bibi efa ekwan efa so kira de ene ekwan a school for no fa so responde ekwan bi ho no betimi improve relating it to the nana yaw ekaye wakọ job market nyame ado akonya adwuma afa adwuma na da ho a ontimi ne mufra no ekasafa omo chechefo ho ne ekwan a ye fa so kire omade o classroom na omo kire se ese na enyina yenim no more of a theoretical than practical say de bia no book mu recall say menya call bi fi oboase ma me mfa me nua no pacho me nua be na oboase hello Gifty Mr. Dumu TV no volume no na yeni nkomo esa ebe delay sa why hello Gifty Timenka dum o TV no volume no na all right yeah oboase for where the person in Busa say, "Odo wa call SHS on." Okay, general art. I'm not person or nursing, but Odo wa nursing 1 year science into owns me any especially about the degree nursing. If 1 year science into owns me. I don't better think I'm Busa say dia. Almost me afa find me so as Bianca. Oh yeah, general art. Almost me actual nyama dia. Top say dia okwa nurse. I was tertiary. Can you meet me abua? Say they are science students na I also meet me dia akora nursing one. Okay. Me da say yenu ba akoso wa homa no so mefa ono na ansa na maba Anita ho na wa ansa we am. Hello. Pacho wani? Me bacho mi o gifty me free go so. Also the gifty. Me bacho an. And how dey ni gifty? Me bacho me problem ni say. Me oba amenya 50 years old. Na ma for me mano. Omo kuta sa problem yi pa ha me pa. Problem be. Omo tra, omo dress no omo tra. Ne bi akokem. Omo tra so omo nya. Nti me mano me ansa no nyina agufi. Oh. I say ni hu ni a menye kra. All right. I think if you problem yi kwami wo ha me front me afa so a. Montra me pa na me problem pa me da wa me na. All right. Perpetual so aba homa no. Perpetual ka se free. Hello Perpetual. O ka se free. Pacho me ka se free Kumashi. Perpetual me ntie o. Me pacho na me pese me bisa se. On so bi o ono so no. Ebi a ko SS wie. By mo ani fie. Ebi o pese o sua adwuma na so se mo bi kra betimi free baby sa ba. All right. Perpetua yate de oka no. Obetimi akoso afre ba Anita yenhwe issues na aba no.
first one ababa I say wanya science inti yes we call nursing training go into a degree nursing and you one issue na ma mene de no so na fe say no, I'm not so sure about admission criteria no for nursing training and university, but minimum for baby on my general art or my nursing degree. Into minimum admission criteria school kuna or person or co any admission criteria. But generally, in general terms, sa problem no ho. Se be a course na wo ye wo SS no. E ma o transition and say o progression. Course a person ko ye o tertiary and say university no. E ma nya sa impact no a. Be a obi on by the time we free JHS eba SS no. Na na adwen mu nhyɛ dem mie to the extent say obi take his decision no. And we ko ra e be a particular course and as a subject could choose as an elective no we na fe afia we ase bia man kakra na ne bi opesa ade we no ye nanso ade ne ma ho kwan minim se mo encounter as ade no nkomodie ni mu a no de bebre wo ho enti na ye ka secondary education. So in this level no me the beba JHS omo boa students ma mo choose school and the secondary school ha obi ho no mo hwe wa say awokra wo ni made kona koye home econs. Meanwhile that level any visual art no motade said obi a wo feel say onya ade ne ko ho ayo say wo ni made bo bedu ss bi kwa na wakopa nipa kona na adwen say oye as all co school ni ko nanim na fe na no opeke development no sa nete nti omum take decision from JSS no modu SS per na ko create problem but honom no so na say ye admission criteria with tertiary education no in such a way say you need some basic requirements. Into for instance in the tertiary level na the tertiary level no omo share with English and science and maths into bia wo be social science course and art course and humanities no omo share with English no ma share social studies and ato the bia omo share maths kakra na science. But say wo ba be pure science e wo university there you show science you show maths you show English into almost selection criteria no say 3 core 3 electives into 3 core now almost selecting almost share baby a wo kwhye me fan say science there na just say so ya there e wo honum any social studies no oma me no I put you on hold so almost share EMS no English maths and science now if almost share electives 3 e dey aka ho dey admit o and as I will call social science and humanities so almost share social studies in place of science. No more they admit until it depending on baby or person or normally we say na. But obi a general arts or person or nurse. I know say colleges training colleges ne there we general arts there ubetimi minimum for my but minimum criteria now omo dey selection omo ye general art omo timi akwa Beatrice wa amano so ma yemfa Beatrice na fe yembra ma wie e wa Beatrice. Hello Beatrice. Hello. Bacho okasa friend. So me akasa me waka. All right, Beatrice me ntio. Yes. Hello. Beatrice yetio. Me ka cho minya benefit of the girl child education project no minya benefit ne bi. Nti no na me stress o mo kipia. Oh, okay. We are beneficiary on. Mastercard Foundation. Oh, okay. Okay. It is the same way. Where then? Me say business. Oh, okay. And it's Scaba. When you are not worry repeat na what be sales why. That's you. All right, it's Peter. You finalize it, but before say you beba more findings and be at the more amfa answer report no be a person beka mami o se ne bai ne mami enso mu nyina obi a odimi ntwa nwi nto mu nyina agu no so mami ma too quick one until your first term discussion here na recently minister ekoye ade bi wo UMAT omo person we engineering omo anya science we omo 1 year I think that is some of these things na here can want some say and ni kwansa abofra no ye
your money is street jacket say why you general sign education system I and we are thinking that some of these I think it's some of these ideas where every MasterCard Foundation reports are they are because the reports now I am is almost 1-2 years I sure say no be account inspire minister ma okoye almost started that you know say send be STEM education no ma nipa bebre right now we see about 16 across the country region we are benya at least one exactly now my many dear no na ye can no say mfrane so eka bibi say there should be formal and informal ways e betimi alinki education inti abofra na wie secondary school one pass obetina fie inti abofra na eso timi start adwuma e bia obetina ye for 6 months and after 1 year owie anka eso timi go back to the formal education system ekoye bia 6 months course be that is the kind of arrangement I'm friend stress say recommendation about maka yes stress say because you're just about 4 minutes to the system no mu say me wie ss no enka no circumstance get say me call into the world of work man pass me so me call start me assurance and odwuma bi no for about 6 months 1 year 2 years wie na me start me adwuma there should be a way for me to come back to the formal education system. Maybe about 3 months 6 months nyuma bi ho ma utimi yes at say edwuma me sua accounting and am de be radio mu ntimi wura mu am ye edwuma no ansa na me kọ akosua journalism ne kakra e de aba be support to say kwaji certificate na yankwa kobu afa so be I think say nyuma ni bi wo ho no mu a wo ho but see be space no na te etreye na wo ya professionally no wasua wie no obetimi akosua interesting thing because say university students no be brani aba omo so omo makwan pe omo kosua hairdressing omo kosua adepam omo kosua we because omo hu say omo wie national service ana wani beba ho so say mitifie minkita hwe kabi books no I started no pamade ube hu no wa no apam na de no de abeto social media hwan designs nti wa wo hia bi no de atofo wenya na adwuma a wo ye nti se no youth no esesa ye boa wo cause bebre say omo wie national service a omo ye frustrated because he can't free baby ama wa wo force nim so omo de wa ko school omo hwe say wo so be hwe wo ho na be hwe omo so a sika bia ni ho no ma ebeba. Until we need to help the youth, and in that way, no, yes, teacher for no say so near me recommendations no na me dey ba no. Almost teacher for no so ombo kakra because say no, ya de chene so rigid. Teacher ni begina ho anu akasa san o school ni nye bi. No aka na adwen wa kire na de no ma note okọ no ma data dey be exams. Good. And no emboa omo ma classroom activity bia ankoso. There should be some form of engagement be in the classroom. Inti me fan say wo child dey my group work no more ye almost ye group work no almost your team building. Send ya me ni obi even the tolerance almost because SCA nyina ya adwen ye kro. Inti ombesua sa na man. Woman na bear presentation or learning the skill of communication in the classroom. Woman na debate no. Who build a lawyer in the classroom. And I say, be drama kaka na chire na make na say. And also building an actor. Yeah, time na so we Peter we mama. Adebako ehu hia pa ne say study na edit to just say aban discover education across Africa. Na discover education na say nya so mfa so. Na so the way aban to me this kind of shared education na ma certified the principle of equity no. They dey fans na emu nya de mfa so de report suggest say yen more of targeting. Na yen hwe omo hia na yen fa scanning boa wom say na be ya omo ye marginalized and aso omo ni bi no ebeti page omo because education ebeti page Peter Pate anti na Anita Oforiwa edubu ahe madam ase na no pay beye me de se MasterCard Foundation enu mbese hia biem na ye di nkomo me ngomesua nkomo de ya na hia me pa sanse ama atumpo nyina ya nim de ne ngomesua ya na ye de ne ni nsua ne ye nti na ya na aboye so no ye damase bebre me di na na se yampofo je metene mo ma me ne kwamna sante na me admo chine bese hia